pa ni apan poma sibire na ya dia ma kama pa asomfro gere chiamu akwata ana bisi aka fanta from bema no hey adigade abakade kumasi jom ye no koduma samoa yehwehwe fidie ema tromo bedie ekopa bibidie Asem Mpe Nipa no ye ne achenchen kuchenku a ye de atumpan ekire ye kasa ase prekasa jamatu ye fiti krotia ne hubo afiafie mu Sompa Asem Mpe Nipa no na me ka chiro se dwumadie woi enne no ye wonsem checheche mienu a enya asem ketwa kra ya de Abraham na dwumadie obati omna samoanka the nations anke wafalumba waje na adwa ohne yire maame yaboa akua asuama bronya waya abrewatia obati nka ewo dwumadie we so kokosa chiflecha ye producer sa ena kwanta bisa Isaac enso ye producer ye nyina kwanta so twemani na so hwa ena ye begina wo monta wuruma ena na ye nya bigu apaso na ye betu ne sere ene abasa na ye de amamu medical ka to se dwumadie we so ena obetem panisem aha ena abaten komode aha ne de afutu semu a emu ohwampa papa na abetumi ede abobra na tumi atetenem akwanensa enyina so ewo dwumadie we so ha ena obenya no na wukọ master control room wazo so a Kevin Wayata wone azuka wadawuruma ena social media applications no obehu yen ewo dwumadie we so ka kire obi no bi so ka kire obi se Sompa Asem Mpe Nipa no yaba na yaba ena so obo pa osima aduasa baako ewo dwumadie we so ye ko na ya de akoyanim na maka kire se bronya chibosom ya tosu edu no ne da etosu edu enum enene 15th October 2024 Krupo Twedia Pabasa Yadom wakutwa nsu ane nanka nsu no wono ene boss adai Timo Deyi Newsum Saprensiemers seeking the kingdom of God first and nothing shall be added unto you yanhwe awrade ene ne tene kane na dia kanyina da ose wode beka ye ho Osei Aboagye menam team adwam nam de Asem Mpe Nipa ekọ boshe asase so kufuru bofu mpa bema no ye ko ede yakoyanim kwa ku bibia bokọ de omna samwe kwa kuna pai kwa kuna pai kwa hivi umudi asa omuza asem na pai kwa tu na se metesi asem bia pai pai bin sida pai ebitimi sisa she Gana de anwasemo ha anwasemo ha asem na pai nye ko ban sa de aso bia de na asem okọ no be adna sem Ghana de bit machine because Ghana de normal one so ogu boko se ne da be ne bna da kam ya de me yefo ato am hwe kom ne se kwale na metade to bibia boko na ifie so te sei kama ya de na kwahye fom yemfa konya wi so na ye na jamfo ase menwa Deborah nintin omoye ma ne ye fe okay so na santima pokwa kupoku 2+2 okay yene so ye kama ebeda omu nyina ase so mboboaye na yekope omukrabia yo ene ma obiazo se nyankopon so aboa mo obiazo dina ako na obiazo aso okay na ye ncha na osako berma kokofe ehene se makacho se nwa na oni makacho se fiadei ena obodwatra da okay opem so de na yi na konwa ma no so opem so ofa no okay ti dwabo na koso nyame adme fiada wi fiada be o ya kusi 20th okay nti be mo sakon be ma no akoko fen ni enye so yi sa ti e be ko wa be invite okay ti nyina be ko akuja no akonwa na efe activities be ho okay ti na mani trinkwa ti yenko enim the next anchor ofa bibia bokode ya wankuye ode ya kire han foforo tinhira ne anidie na da ya kase enka ni dini na afenso ya danase e de ma ya tifo ene ya frefo no abrabo se wonyina so da so wo nkwa na techema da bodwum emoja edi afusane aseda no an ya de ema twedi amboja se wodwo so na ni tete wa wo hedumadi ndi awrade yankopon nhira no ne mpabo aton a oton ne dwoso na edi ma ko dote fama afi acho mekiabusa se jakaso ajase kaso be na mpabo yes na wiase na de bia obusemu a se be koyi pese busa se ajase mpabo no China ana hefa made in Wadaruma made in Ghana is Afra yanum de ni bia yo
woni nyina bi ya kuro ati fe ne yini ape ba we na abaso mo hye wo de yi kura si bi man je no to why na kan ze bi agiro o ma wa un vida David wo chiro de abaso go ya kwa no okay abro tia bibia boko de Afoso be my radiado na so ho to say kama pa adofo na ahwe wonti wabedru de na bibia nso da na akwa mu nti no ye nche ye tiefo ne ahwefo nyina na ye na wo mase ye betra se ya mese da ne da wo man kan ye ho Asem Mpe Nipa dwumadidi kwantimi nkukuru nti no Sompa TV Ghana na Sompa 93.1 mon kan ye ho Facebook wo na Sompa television nso no ye twa live Afoso be ma ye nhwe nko ye ni mafutu nsem no dodo na ni da kwan se wode beba no wonya bidi atretre wa brabo medase okay ena ye obi ka kira santeman ya futu sem no ten anu a nipa ehia tratene efiri se wiase abrabo no aye bro no duru ba bia de wo twasa no ya wonim senachi achia eno ti ena Sompa Asem Mpe Nipa no ya futu sem no ye de ebre mo da ne da no na futu sem a me de ebre wo no ye mfa nto so na ema no enye ho ye mfa ento so emane nye ho de biada orofo wiase asetrani mu abrabo na ye bono ye won krofo bi wo ho a wo mo ye wo mo adwene se enipa seye anase wo begu nipa ni mu ase e wo wiase abrabo mu eduru ba bia wono ankasa watu ni hu asi wo se wo be sei nipa ankasa enti saafo ne wo mu e wo abusuam saafo ne ye obi wa abusuam ne ye wo bi enso e wo adwuma mu saafo ne obi wo ya fie mu adwa taaye won huye nanso so no obeka agu hu fi edi kakra bia Nyankopon edi amawo sadi no ena saafo no pese wo se no na ne saye ne sai de won huye no eno mpempi no wotai eka ede to so ano ti bodofo na nsema meka cho ina se enim guase no de beba din saye no ebeba orofo ansam keka no beba na asema meka cho se yemfa nto so ne manenye ho ebeduru ba bi Nyankopon be man nsa so nokura bedadi na saa nokura na bedadi no eno na be ma ho atumi asan wo chene futu sam ne yemfa nkwa ni mu pi na mpeso dede biti ase se wakoyi o mamman den ya ye beka ho asem sane wotie bia no ye beku hu fi na kokoba ne saa so a odofo wasem ne won paebo ababo ane se Nyankopon ma nokure enadi eduru ba bia nsem bia beka ne ato so no empa ya wo bo ane se awurade ma nokure enadi na me hu nsame eduru ba bia nim guase betumi de ato so abegu awade enim guase ye de bedware se empokura no ofefa wo yirachi ana se saa nyoma no na wudimu orofo ensem pinu na amanfo aka to so ena nwumere obi aka ne sa hye nanum osi ye ma asem no Osei Aboagye wo kan orofo pinu na ye ka to so ma wawade ni guye enim guase dodo no a ene ka se wadi sika wo adwumam ho ne saa yonti no ye gya wo adwuma no ayi wadi firi mu no orofo amakom ene enim guase aka mantem ho orofo empire meka che onen se saafo ne ye wadwen so odene besiu so wodene te ebesiu so na waka ho asem agu animu ase a orofo ye da one day Nyankopon be man nsa so no be man nokure adadi eno ti wona yaka asem ato wo mo so wona yagu o mo animu ase ena anwumire no mafutu sema mede ma wo mo se wo mo ma wo mo mpa ebomu enyedu wo mo nko mo kotodwa anim no mo mpaye na do betumi ayi wa firi musuo esamu do betumi ayi wa firi anim guase kase bi mu na empokura kotwa wa fi ase da no worofo gye se bompa ye wo kotodwa no eno ntinsam no de ombeka to so na sema meka chiro bi na anwumire se ye mfa to so ne mane nye ho da biada omra samoa Osei Obema ebedash na yada yetifo ni afwase
sɛ ne bena so ɛnɛ nyankopɔn awe sɛ biagu yɛtirim na ɛne afoforɔfo ɛbɛkyɛ memfa nto so ma ne nyɛ hɔ kɛyɛdu gas oven papa wo ne ɔyere agye wo akɔdeɛ baabi a wo bi akyia wo na menkyia nana pram so hene nana sako bɛma akɔkɔfɛ hene a waba foforɔ a wɔde mpontwintwuma ba nana yɛma wakɔ aba sonko so Dorapia so US Cynthia and then you church of baby. Ntane echa mo mote samre mote ho mote pante aboa. Amodu nanu mijano so chamo. For so mama me mfanto so manenye ho. I think say banta match dede e de abonyon pa ho hia. For so me mfanto so manenye ho. Gya ho manipa bia wotie yen a wo hwe yen. Sompa eno de kanipa brabo ho. De mom manenye ho no. Ampa nso se emanenye ho de biofo so me kasa asemu se nkontompo timidin edi huredi kan pa e woni pa wabrabom ye won krofo bi a ya hyeda a omuti wiase omote saa utu mutan ebi wo dwumam ebi wo fie ya to omagum se san krofo ne bunsam ne te wo mugum mo se nyankopo ne hyeda bo wo mo dwun mo awonte ase ofo so de ntia me kasa se unse sesa ankoba sa wu nyankopon ni munyam ti na ma me busa sesa ankrofo nyame na do mo baaye se de be be wu nyame ni munyam ana bronsam sa ofosu be ka chopra mu ati asese be bia sankrofo we wono omo wo ba bi biara adwuma mo ho ahimfi omo ho court omo ho okra ya asem di bia kra ye di asem di pepepe ya adwuma no kra no sankrofo no ho mekan wo mo a omo tesa no omo nim omo tie bi tie ye ni bi na etie ye ni bi na ehwe ye mfa nto so e ma ne nye ho ye de nkrofo bi akogu afiase bebi abi hye bebi nkrofo bi hye wo kyena ye kobu o matan bebi nkrofo bi hye wo kyena efira bi tu no bebi nkrofo bi hye sabe mpredwasa ya twa ntro kese ato o mo so a o mu yi anu ho ba bi enye yie enne kyena nyina ofo so bi da nkrofo bi so ne enne obi akoka bi enso ne ye bi phone line obefre obekyere na dwen e kani pa bra bon ne mu made na afutu sem a me ka kyerɛ wo ne se emre bia no makase nkontompo ebehura dikan nanso unye nko ade a ofoso obepie enu ti ya na etufu ampa ye beka na mmom ya na kakasa bi se asem bi yesi bi wo nso na ye ne kore wo de empale wo e wo Yesu de wo nti wan kasa me kra amen anu hana na kasa kra no bla imam ajefo enu ade me kan me ma no ofoso ye besre ene futu sem no ye ne kakra bi aduro beje watrema ye pese ya kache nipa da se ne bia ye kasa wo ho emu ye bese me mfanto so ma ne nye ho no ema ne nye ho no no so stren se ye de to so ofoso ye beche kire ye do be ko jail ye do be ko ba ko nya nanane manim se wonye nko ade a ofoso obefiri mofi no kure be dedi obefiri mofi no kure be dedi be da se ofoso okay abruatia Also, Bema, you will never reach your destination if you stop and throw stones at every dog that barks at you. So say, opese oko drew when him baby opese wudrew obota yanko ho de anya kana ma bi obepo bia no and I was say wo bre no wadaje ejina ho na aka se me fabo na masa asole ansa na masa to mensa wo yize wa ho ode ana se wo energy kakra wo mu a enka obeti me dia ye adefoforo amanfa so de papa bia ba so de ama no abusua no se me de to abokna man no na kna man na wo saagi wo eka na wasa ye dede kola esa de egu wasum ofo so be ma eka nipa brabo ho da bia me ka me se ye bo asia ma mete anya nipa da sani bia ene wo ho kwan se wonim ana se wo hu se de me ankasa me sitie enye obi a na wo se wo hu wa asem potia esi wo wa brabo mu. Not everybody deserves to know your side of the story. It is Sabano or say Rebecca said they will see penua. Let them say whatever they want.
na wankasa wo de hunu nim say na de ne tie so far as any nipa na fidi wo so far as any nipa no ene bia okrodi wa na se bia o hye wo ntade anaso o ma ba bi di wutituo no wonya ho se e wasa bibia be kwa kirekire mu e de ema wonom eni kwansa wonya saada agye no eti se ne akaka fo yesefo ama wo homre so de atia wo na wonder wase won tie de yankopon asem ka se konkonsa ne atro ne ade ne yatwe ahofre no se eno ano ode be ye wa aduane ediada ama wode anya sika de aka ho social media wo ka ho nsemone de wom ne de mo de apesika ofo be ma me ka che obi a wotie se ewi aso mama ho ahi edom so ya no wani sade oso takrache se de empempem do wo no sanso na empempem betan wo osi ni panyina do wo adue tresam ne kan ye enti ade be na wo se ye de be bia no ye accept na ye njai wo no ma won ka de opesa woka na ya nkasa ne ya nya botaye nsi ye ni so sa ha na mpesa midro eno ntene nya bia asemasi anase obenten e na ebe ya kwanside e wo me ankasa no me nanti anase manim hweten ya me pesa me hwe ne ho enti ye ka kire wo bia se waye ni payin ku ade so obi ka se wo sua wasa na wo ye otamfo a obebo e bia obeye da obesa naso no obechiachia ne patoto ne panko baabi sa asemesi anaso obenti ohene ri say no wasa mi wa na nya sa na wasa ne tie why it say tafra sometimes obekwa koton kokomu obeso so benkum ne nifa naso me ka kira wo say wan kasa se wonim ho na wonim baabi a wofre baabi a wadru ene botaya hodo ye si woni so ya pese ukokodru ho wa ablabom dia me ka kira wo say enya so e masa nkrofo no ma wonka na sebre ne so na se wasa o preview o wrong said de na wo kan nya sa nete a ni nyina ne sa obotaye na okwa akodru ho wadru ho awie na fa no bi say na kwan ben so if said de te ye ne nokra de a kwan ben so e na ofa ya wotimi dru ba bi a wadru nti no ofo so be ma ye focus so ye botaye a esi ye ni so ba bi e pese edu wa ablabomo ene ya nkasa ye ho eniema ahodo ehia ye no yemfa ya adwen koso na enya aka careful na edi wo machi ofo so be ma enya ade betimi abobla ko ye ne medas okay the nation anka yemfa to so manenye ho yemfa to so manenye ho ma me anita hotel hedumedi awrade nhyira no na wonhyira adum bishop lead condosman sana senior contractor ko job minister yebo abebe mu obi anso awrade nhyira we wura openso tumfo se tu ne am ofa se ne nkwaso na meshira goso mahene na akwese boso mpranso yaw na emfanto mesoso e nyina ye nantimwe yawo ade ne yesi ye ka emane nye ho no wa wutum za ade nyawo na ayeye ye ka na okora wo mpese ebe ye ho no so ye de wuku ababa enku opa unim so opa o bon modin ahye ho so ase bibia ansi saba na sa akoye kana na sa wo yire no nka wurepu no police afaw ye de abanka bagu nse gotum enti be de kura badwene ma ne nye ho ne ho anibere yemfu ofutu so nka nje wo na ya na wo mode to ye so ne se wo munyan nto so na nka nyina kura na ntimu asumdiem na obi mfa nto so no e de obi akopia manem obi mfanto so na mo obi won twetwede obi mfanto so am obi aduane obedi abono obi mfanto so am obi ma aye miserable in life because papa no hwe no ya twa ntrama na kopia fiase so for panyini bi na nya message we no call bible no start so dey preach na so for preach man tonkofo akoma so se aya me mfanto so na ma no enye ho awe na wana no awia bi sole me yafa ndu obi abaye no funsuwe wagya mana ka firi se papa se ye kato so e mane nye ho osofo ye cancel se obi abebi asole foforo asole no so opese sebe ngo twisofo dom eno ne na asole ba hyehye ho abaya kokko kama na ne cancel no ye ne dem ge ibe wura obedre ne sida ho ne ade na man ne tiema afre ne nkora so meyi ni bi na ga ne mo dikia starting tiatiemu a wo tete ne ntade ye koba ye nyina ne se wase papa yi anka wo wurepu no unim sofo ya kansi ya kire ni hwehwemu bia police abamu ye omo de ye twe papa yi sire ne abasa one preachi yo papa ya kodam 2 weeks again so oda wontimi nna ena obeka no krese wei ena asie na ye di be yi sofo panyini na ye yi na ni bo aba na ni ma no zmame me do di nsem 2 weeks so am fa nche wo
Dingwa ya sembe yi si ma me dem tu no be so fa ho dia me mfa nche wo. Ya me ka dia ko ti say. Sometimes ye preach ye ka ye benya nka enye sa na eto a enafom zo betima ye sa. Menka nkomo amudie na menka ho. Mo ana matam adwuma wura ho nkomo na mudi manka bi mi betwa mu o. Mi wuse mudi nkomo me chia mukura nkomo nti madwuna amaso o. But the basa asem na bia zo fa ne kofa baaye. Ampa ye ndie ma no asem anu ndie se me nkwatena fie. Se me na metima kofa panyin ho asem a. Edintu so o se me ma ne nye ho se me mekwa akoye obone ana. Ye fa futuo no. Ni ahye ye ho den ni ako akoye nim se etimi sisa chechiro hore yeso chechiro hore de ye nyame ba no aba ba ye eda no ne ba no oba ya ye bunu twa ntroto no so tini ntasuo no ohwe soro no se ajafa che onim ni awo ye ndi ya ye nyina ye boye ho so se ye betima ye saa fo ntro bi ankofo bi titifi om de om kra men se omu di agu ye ho fi no mfiri so om ka me ase wi ase ene media abai akora ketua bi asabe ono anim se guontimi ma wanim in fact upon chima wo chim nyina no se oto nsafre no beduru an nsa gugu na chi no no bekasa wo nanso ni obedie nti ohhehye ntro ni ti sei onsusu se wo yere onsusu se wo ma onsusu se opeso obedo family yi nti na atoto wakwan yi obeba be kan tan oyira nso akomemu abekona ntokwa dafie ya wo hwie nye yiye fi se yese uni obi akoyese ebaza yese mane nye ho na ahwe akwai asem sebe eye betima fa ebefa eya yentim si betu omusoka ne nhira yekedi ampodi ayawo. Okay, enuntin sam keka no de bekoso fa show trim sa na asem ameka chiro nyina se no kura no ebedadi hansana no kura na edi so na ho achiro kakra yakopon ena ebetumi acheche wobre enuntin duru ba bia mama mpai bo entumi yen se de saa no ba yakopon be ye firimu ententem 05513131 05513131 0548 na yenko enhoma no so hello ahudi abroso ora jina ye kakra jina ye oh hello baby afrefre udin hello majo so mame hello oh hello yay baby afrefre udin Mbazo udin majo so mame udin baby afrefre Mbazo mega tete yetio Mbazo ni sinde wakai na senta na konto se na no Bibi kono santo so sana jenzi ni wande ndi akodi ko pie ko so so kan se ha de mo ni se ni no no ko pa na mi tuna ni so de na go to time na de ko se ni so fa bibi ko se ni no cha se na na so awo da wa di la hanya no ko se de o ko ni no na se mi tuna o tre tan ni ko se non ta ko sha de Mane ba ni se nem ko ma ko ni se nem na na ti ni kan so se tin ka na ko ko je na me ma do okay yenne nyame ase wasa akwa so hello hello yeah Juma dase Udna run about no super Obiri kwamfo anoche statue no si ho wa pagya ni ti ahwewiem
Bodua no kura no. Sikadwa no waso ayi kura no. Asanteman tiase. Pia. Okay. Just all kind. Okay, hello. Baby, I'm free Udin. Hello. Yeah. Odi for Isaiah. Abrentia operation. Odi sisa. Odi for Isaiah tas abunumwa. Odi for yentio. Moya de. Come up, yentio. No, kaka me kanse. Emile fantoso. Ne mani ho. Ofi asimo ya simbia eto kikasi pe fura na ti pa. Eye edusha kasi pa. Show. Ni yo. Akuba bi transport so ne kwanto so. Ni ho. U transport so na so e ko process na ye dan. E tiri tumi na ye dan. U kwanto ko se ku mi ano afa petre na ye dan. So ne kwanto so. Okay. Hello. Sompa Asem Mpe Nipa dwumadi na wotie. Yentio. Second check a camera where from those men, the man in the home. You shot some so hard. You walk past him and no one. Just a woodsum quentry. It was my dinner. Hey, ya pile on to and my name. It's my dinner. Okay. Hello. Baby, I'm free Udin. Yeah. Bedi there. Sompa bedi there. Ya Josu eburu katachi. Asam no pan raka e pan ko so mari ne ro. Nam de bia to fence ni na me nyame. Le fewa me tia mo nyina. Fa luba. O se me tia da pa ya won su so fa mo. O so me na banana. Okay. Le tia mo na ta kwa. Yo. Sompa bedi there no. Hello, the Tifo. Yeah. Fosu pizza e me kingazu. Maton kan dada. Fosu me tia no apam for no so amoya no strength do. Kijampo ko so jamo. Na fosu aka man fa ko ya sa me tia ma sambe man. Ona bo personal support do na friend bogasi. E panyi wo ya juma me tia na bi pa sambe no Asem Mpe Nipa. Na fosu enasema wo dia ba me found to so ento so. Amale ya ho. Asopia na pempe yo bosu ni pempe wa e wo suni o mu ba se o de pempe ro ba de cha sam edin ya tuni ya so na no fa no be ka se de wa su so o ya sa o de ya mo to so abi ya no chu se wo su sa so na de ya so o ya o fi se anyer ko no football stari ase be pa kano o ko ya se di ba ko o be cha sa dia o ya o de sa o to ko fo so no na e bi ba de ho ni pa so ya sa no ye ma sha bu ni se ya no be so hu bia na mo tu bia u tu a ni ta wa no o se o hu ti no ma se da ka se ni tu so se da ya o ga bi yu hu ano o nya o sin to e ti dru ba ya yen se mbia na ni pe tu ya so se ni pre ya ho e pa ni ka e be ya mo ano ya de ma na nko o san sa fu fro pe ya se awo fro so taaye dem mo ko wa tu yo ni mo na mo tu a extend for the
enya bi a sama ide to so anya ko no be di duru ba bi a yen fon to so e mare nya ho so ki la nki ke smakao okay hello Ofo ma jai. majo so mame Asa pome. kama pa Ofo me so me bitu asa mu che mu sike na da ma be ten so ma waro. Osei Ofo nyimble mama me ni ajo ofo. And say me aba. On that the children mama wo man you remember for. E ma no me na me 25 the children. The children me be na sia ma be ebi. Because me na no man the here man you. But I meant to the same thing. That man been it's time or one of the Berman side. No, she could put many Berman in the Berman summer, Berman in Kennedy Marche. A Berman is to one climate. Berman upon maybe a ban also. So, for a bit of commodity, my papa comes up Berman in field. A commodity. Sending the heavy lady, Miss Any day, the air quarter be a Kentucky. Man, what couple people, make an share maybe. That's a ban of friend, and let it pack at see, baby, I'm the next one, 200. A minute to an on one, which might give about Kuno. If you are going to get a person of better for the bag, you are a better than the share of yourself. This is a man many years, better get a Mr. Baby. See, the blood that comes to them one or so balloons, you know, Nadia. You go to Marco to the address. The best, you know. And I'm a say, many that's what I say. Master, or any idea, the same guy. My offer for floor. The work from me soon in the bank. Maybe I'm going to the first. I couldn't say one, maybe a cata to be captured in our management. You forget your banner. The name for back on wall, you want to find. And those elements and you quite the fancy. You say, but I'm a diamond to the mother into a so, and the other not that man, I'm in a snapper. And I just can make it for show me. Well, guess us where no contact. That might be you product now. Then I'm in a shut up, that man is 7 and so, then I did me, Janice, and you could say them say. Do I not have a big gun upon us and speak a natural book? And so, not the kids that want to be partial. Also, didn't come over to be partial. And they were partial, yeah, I won't so. Now, see, and that's now may have been ready for a number to container. Let me never put to my cocoa suggested. Zivan, yeah, I can't tell me to say, boom, Madam Jim, and yeah, and when we should go to the near far. Also, and said, the car before. And I didn't they said, if you are not to me, not commented and never go for. You have been to tell of football at the so the class against you. I couldn't even get them more. Yamin said a banana or by any one dear brother. I'm a brother name, we talk on tenor. So, they will fear number so much that Mate, no credit daddy, no credit this anymore. Hello. Hello. Baby, I'm free last caller. Mommy, ain't you? Yeah, what okay. Ya for friend no enyina emfa ensia na ye yo tententu ba for e babo yenta ba mu ye nam soro ye sai enam fom we ene Sompa Asem Mpe Nipa no na ye ka kire wiasema nyina se e de ba asem no bi de to so ama enne wakopia fiase e de ba asem eno bi de to so ama enne wawade aguo e de ba ne si ya enne ye yi wa free adwuma mu ni nyina eye akefo ni nyina eye otanhunu wo kyena nyame ya adoma ya futu sem no
ɛdeɛ bɛn no bi de to so a ɛyɛ wo ya na ɛma ɛnɛ wanu aduane krampo enso abɔ ama wade enso afiri wonsa nkomo ni mu ode pa ya kyena eno ti ye bekɔ no kukre ɛkyena ye bi enhoma no because amanfo wo yaw ankasa wo mu kokosa pinu ana amanfo di afa amanfo ho ama wo mu nepa bi de ahwere wo mu ye ko computer so Abode ade Cinema no tutu no oba mi tini kura so wa wutu ayo senior me ade adanke ba product ayama mi ti be bia me na no mu no chef danke ba product we dank extra we wonu ma wa ho tutu ni na ebeja senior na mi sisi ni nso mi sisi o ene o so problem there senior o see dank proke okay so wonu dank proke a okay sisi ya we ni na ebeja sa we dey nya mi shira come on global friend danke ba tonic muni ma duro mi pa na se na mtumi ni na na mtumi dan so mi ye bi no no o chale me taibo pa sa sia dan fight okay na so sure koko ya bi betana me so ma me je me ho enje me ja me na amuja nko na afi ese fifi me to ntimi kura amfa me to ntana se na so me sia dan fight okay aboa me pa yini na from my team madam ho sine fifi ti asate tele boy yeah Enre oba pemfo oba o ma akwara nufo ni akwara woni mfie dumienu entumi numbi ubenya bi wo herbal shops and pharmacy shops a ewo man mu freyen ewo 0244017556 ana 0266593330 FDA adjegede nkrato yi atu. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris Beef's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris Beef's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris Beef's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris Beef's
Beast Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris Beast Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris Beast Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Onyame frada wo so nanso honam wodin fasikasemu wo famu a entimi ma wonkunkodru obotai ne ho ana akwanya su bi mada na Grace Fountain of Life Theological Bible Institute edema wo ya dupe dosu ko wo Bible adesua ne chirechire mu free ya news kabia be 3 months 6 months and 12 months intensive courses ebema wanya international certificate in Christian ministry, international diploma in theology and international degree in theology. Ye ya ordainew ama wa be pastor, apostle, prophet, evangelist and a teacher. Ye wo madina hachu kasua tema La Paz and Nungwa. Fre Apostle John Elvis Ofosuhine 0244 660785. Charlies always look out for Charlies, especially when things are tough. Like even today, you can give your Charlies 10,000 Ghana cedis. Just enjoy your favorite club beer, and you stand the chance of gifting any of your Charlies 10K Ghana sharp. If you're a Charlie, then Club is partnering with you to make this happen. Buy a chilled bottle of club beer, get the code, and nominate via *899*9#. That's it. Cheers, Charlie. Drink responsibly. Not for sale to persons below 18 years. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Okay, ya kwa yanim ten na yehwe we ne Sompa Asem Mpe Nipa asisa menteme ho ase na de bedan ya penpom asibire na ye de ama do oba no anya atenase na enrada abrantie ekasai obi beka se enne na mesumitie bie na mitie bie sei na mitie efa enra enuti ye be ma abrantie no enra ne nsem no wafutia se se de be ya sene no bi etie bia na ankoye no ade foforo be me na memwakwa aba bibia boko de bibia boko udin de say but your friend was Osei Kwame free hin na ba ye free Aboakwa DKC wakosam ne se adebeda Sompa Asem Mpe Nipa say ye hwe na ye moa o me pacho papa bi en TV friend red na and I'm on so na mbetena DKC ho ni dia no ene red no ni de Tijani Ishak okay na and I'm on so na mbetena DKC ho enti me bae no menini nyina na eye bibia bom zata na me nkofa me niam bae bibia bom sesei ya no aduane di yakọ adwuma ne ade enti me kofa me niam ne bae no
ena ofa me plastic chair edikosi ni dem say onyo wa no amana tena so na manify enti oba me dem be TV ena no so mattress no ba ko na ewura bed no ntimi to ba ko de to so ena o se me man bed ni ba ko koda so na no bed na say ntimi ye na me say da bed ndi me mfa ma no enti man fa bed na ma no start say okeka me honsem kire fiura ne say me menye ni papa enti fiura ni ntumi kasa ni nyamu ye nyina so yeti fiura ye han da no fiura ne ma yeti wo free light bill ni tua enti ono light bill ni ba say obetua no wonne wo fie me ko adwuma me mesi ni ti light bill be ba no be no mo dia be hye wa no yi pipa ndi akoto da no de ko toilet ti me bo fiura na mane ni me fiura na hwehwe no hu ye say wo de paper no ko toilet na je so ma mu hu wo ma ye hu enti ka na mo be da akotua enti ka da ho no ya light bill no ko ye de ka 3,300 da wa manti bi o betwa ye lighting ti mbo fiura na mane ne fiura na hwehwe no hu ye ti ye ne na ye ka okasa aya na ye twa so ti etiti ho na brei bai ye fiura be fe no kwabena obai no so ka kire nse wona ye fiura ba pa nti no wona ne ka bo no motumi na boy ne se wonya menya ne hwe nti wontimi ntumi ntimi ti fi obi ne fiura nso ti obi na papa no nso ti obi ti nyina wo ho na wi ye kwa adwuma ba ye kwa ye fiura be kwabena ye kwa adwuma ba enwumere no wo hye inses woni dem omu fie omu dan ne bon me ba bi omu won me ni why na hye inses woni dem ye fiura be enti tinjane ni ka se wo hye dem no wo ka se inses ye nhye ne kwa na wunu obewu edi ade echi ye kwa adwuma na obo amane na me se wo sa incense yan hye ne kwa no na adwene be no de ta akiri me nim de enti o kan sa asem no enti obo amane na me ka chen se obo ne maame amane ne maame na ye ne no abu akwa na ode dan ma ye no ana o se a obebo na amane ti e kwa adwuma ba anwumere ono se kwa adwuma ba anwumere bi oba na ho abu akwa ti oba na o se wabo na amane ti maame ne ba afie no anwumere no mbusa no se ade na kwabena hye ne dem we shi incense ona aso ubewu ana o se wanga se wa enye wono ana o dan ne ka wo fon so no se na o dan wo ka incense asem a wo ka incense asem wo se ya wo ka incense asem na enya kwabena asem no wo ka no se obi shi ni incense na aso ubeku ni de ene wabo afro maame na wo ko ntumi na bo na mane de firi efie na nkasa ne de ano enti wo si tu efiri dan no ma na otwemienu ma so ready no momentu pa chan no ma na otwemienu nti maame ne bo mane na mane na red ni gitum ema kwa efiura ne ba nso ka kire no se de ne maame kan no ate no se ya ti de titi wana na otwemienu no so na ekosi ada ti me ba ebu akwa be yi miti ti be yi miti no na me di mi dwa me kwa kono amaduane ti me ba na efiura be ti hall empoma no ye mfa window ni hye mu nti utimi tena so na ote ho na me san na me ko wura de ti me hye inside wo ye aduane zata na me so menya ho ti me ni nyina na wo kitchen wo ye aduane wonya ho ba na be ma fa che wo ba ayo enti ye hye wo ye aduane na me ti se ti jane ne ka se bie puno no na sister ne ka se ase di o mu kasa kasa oni mo nti me ni nyina ne pie ba nti ye pie ba no ye ma beto ti jane no efie ho bi ye ni fie bi ye opposite zata no ye pie no ye pie me ni ga ni pie free me dem wo pie no na ono free se afie ho fence woni gate no pie abonte na ni kire bu akwa ti be na me busa efie ro be kwa bena no busa na se ade dia asem no se o ma me ma no 2 weeks na 2 weeks no so ntu onyi ne na me se da bi ye mfa sa akwa no so ntu obi ti be ya bie pono no me ko ofa bu akwa no na fi se bi a okọ ne ma me na ode dan ne ma ye ho ti e frɛ no no so okọ asori ti etwen ya ma bla ibi pono no kwa bena no efie ro be ibi pono no ye twen na wa ma ti duru anwumere na we no ko ma me wo abu akwa ti madwale awie anwumere no ebe so outside light ni ti me so light na mu se taxi bia bi gina ho hwe ho ti me gina mu se police ni ba ko asi ana we ti gana ni sie na police ni ba ko kan no mu kurukura tu to mbe na umuza me se boy tintin wo fia no na me se wonu ni ha okọ ne ma me wo abu akwa ana ti gana no foro so no be so gate ni no se ohun gate no malok to we ka so malok na me se boy no no eduru anwumere omo kwa obi aru ni kin to omo lock no obi a omoko ja me kan sa wi asem obe kan se me kan ho na emi no ni tubo no na me se me na me kwa be dede no ye koso me ba no uni fi ha esi de na ampase mo bo no me kasa no kwa me tama ye pie na ti jane ni fi ho
me nigga ni nyina na we inside ono ne call police station kwa ga ne ba obedi adanse ye na che se ntokwa bia anko ento omokura ma anko kasa na Tijani ne kan se wo mie pono no to we ne ka se wo mie ni jese wo kofa ka ba yi ne niam afirifi ansa na obi na che se Tijani ni dan ya wo dem na papa ka se wo mie omu fa one corridor okay one corridor na we na lock door ne se o ma ni ngura ho ti se o ba yi ne niam afiri ho enti me te kasa na me ni ga ni pie firi me dem on ba ne ye se wo ye dwenti ye pie firi won mo ba no na Tijani no ni woni fie ho a wo ko wura fifufuro mu e de ne ya kire bu akwa enti me ba mbusa we no we kire mu nyina kire no me se da bi onya abotere no mie punu se enyo na de dan ne ma no nti o ma me na wo bu akwa ne kasa onyi ne niam ni wonu wayi ne niam na odiko ti me kansa ne nyina tete wa nti anwumere no odi police wo be che me o ba me se me nima asem no ho hwe chencha police ne nsem mianko na me nko yima no ana me ko nti kodu anu no mo se me nwura me no mo fa me nko she na se ase mo ka me ni mo ho hwe ade nti na mo de me ko ses enti be na ti still Tijani ni gina se me ka ho ne mi ni tubo no ba bi so wo ka se we pia no ko she ye no si ni pe me no kura gina so ka se ye bo wa unya ba bi kura amfa na ne ho nhyɛ da nyɛ den ana wonye structure wo papa panyin kura ye de me kura me ni Tijina kura na won ka bi a wo ka se mi nu atu aboro no nti ko police station no buza anse ti mi nu ne ebo no wase ya mi nu ne ebo no dansi ni so ho a wono so obedi adanse se entokwa kura obi anko ofie o kabele kura de ne saka na me ko police station anka me ka se wo de ne saka no ana se wone ne kura anko nka me pata aha corridor ni mu ni ana aha ba bia de wase tokuro we nu wase emi nu de ne kwhye ye team ni e de ne hwe e hye form no one year struggle na just o tight corner aha untimi kura ntwa ho untimi ntwa ho na just wo twa ntro a minimum ho hwe wa fa mo san kan kakra obi afa ne nsa nka no obi afa ne nsa nka no pia no kura kakra obi afa ne nsa nka no sanke de nsa kan nyame na hata suru asem wi enka jese ye no se apa ne chew se ya tare kwa na beton de atua na kan nke de atua be obi ani mo hwe chenchina wo se yabo no ya kan bia wo se yabo no sa ekuru na wo kan ekuru bi dan na anim wo me fira dwuma eba na ya Saturday me firi me di moto na eba ti me pie no so wan no de junction valet ya kika kuru no nti ade chin Sunday na we no tupu no no na se o so de sa kuru no ko bo charge se ya yemi nu atu aboro no ewo police station ho ye ko police station si ade no so ka so ba behwe ifi o ba bi o se ye pia na so obi ama ho si ade ni frame ya se ankasa no mo ha one sen ya yenko ha we de ba e ne se mumu aye na asem no de ato yeso ni nim ho hwe ene nti ne ye de abedam nso ye team program ne pa ti ne de abedam se mumu aye etie one de be wo e pa che ifiura no ene bebe mi ade achi no me firi wa posifo no so hwehwemu be no mo aye omunya hwehwemu bia si ade ndi o so ya no wa frame me se ye ntu yeska ne wa no so aboka 1003 se mi ntu yeska ne man de a wo de ye kokot me ni fiura ibe wo de ye mi nu kokot asanu nsu ni mo hwe ti se mo pese no kure dead me ba chan enu nti ne adwana beto amu okay ansa na fiura ban bebam no yenko na enu di for Sompa Prayer Counseling Center ye no mo twetwen komosi madu so emla si abrante Tijani no mateso ye onam kwa so eba red onam kwa so ba ye no di for Sompa Prayer Counseling Center ye no enko twetwen komosi madu so emla si akwankyere papa ayade bi adane nkonua edawo so o hawo ne amane bi a wonam mu akwankyere na akwankyere emu hwam na sofo mu a anu yi eban tempa menhia ahembobo ano jaba family house ho na odi for Samuel odi ne dwuma na empempi ya na metai kan sa asem we me de me hu hwe kura no odi for Samuel ade bi a waye no aye nwanwa ewo me yankasa mabra bom sanse boga bi ade ne free Germany abrochi mem ebaye na cancer afa ne nipadua ni nyina akwankyere ma ne ho etumi eto no nti ya de bia me aye me nwanwa yipa so for memo akwa aba bejo so pani pa bibia abokode ofosu nyame adawo ma ye ho ye adansidi no so ye se ekoso adansidi akese na ekoso me jakokko no so aso akwankyere anu nam o se me shahin boboa no de o de anu aye den abro so no ene na wo de ba ho no mu na odi for Samuel eyi wa firi so enti ne se o ha oni amane bia ekoso ne se wo ma manhia ofosu na da bia me kan se wonya nko ba bia
odi for Samuel den chia e man na chief on na hwefo nyina osi jakokon aso nyame ya aduma wo chinada otenase gidi o how amane biara ato so de akekere wo kra de wo de akina wunya anopomasi bre no odi for Samuel se wo chinada otenase fabra na onyankopon fa ne so na onhwe wo de akekere wo ama wanantia ma wo hu sinyankopon kra tumi ni hobiem no sa ade no wo ka che se fabra be hia no wo chinada no nyankopon nam no so no prove nyankopon tumi na ode amano no on prove nkyerɛw enti sa wo ba na wo fa hanky white na wo de aba na wo prove nyankopon tumi de code na to so na wo de akofi akwa use no na wo twe miensa 21 days na wo de aba na wo yi wo haw na firi wo so say ye ka adanse asemi ena no ukua de ya ba ha no brother ukua de ye lady bi ba ho no oba e wo se ne ba yi laboso mi nsia nie o ma hwe na kira kwan ya omuhu no oba ho ukuada ya wada efiada na akran ba bi o hye bia na wodru fie akwankyira ya adwuma akwankyira to fom o ma fle na just omuni ba bi o mo hwehwe akran na free just 3 days pe no ba bi akran na hye da akran na aba fie bosome miensa entrance woman bi a oba ho no last 3 weeks oba ye no na wo se ne papa da konfa no che ya dikre no otie wo ha no en oba ye no 3 weeks enu adai papa no da konfa no chi na doctors ya hwehwe ni mu omunhu ekwan mu den be fa so no enu adai papa na omukura ne nsa onante pampampa ba menhia hembobo ano ejaba family house so akwankyira kasia na ekoso kumase menhia ahembobo ano maybe oba ho last 3 weeks na oba ye no wo se ne ba ono so stroke ena omde ne ba ye wada from be 6 years ono so no enra onante ba ho no oh come on enra onante ba ho just 3 weeks pe no wanante aba menhia hembobo ano entrance enkasa wo haw no amane no bibia no be betimi yi afiri wo so sa oba menhia hembobo ano a wo be hu se tumi bi ewo kumase menhia hembobo ano se de bia ye ka no eye otumfo hwena no pe ne nase pe otumfo animu pe eho na ejaba family house no esie eho so odi for sam watena ho brumfi hia be du watena ho no brumfi hia be du yakopon ne monyam so ye adwuma enti ba bibia la wo ne sa wo ton ne yento a me se entrance enfon san show dem nifa mu e ma kan do krowa ma police for ma me chi nkoto mu osofo ye manfo bintiase ye se brunya no ba manfo kwa akofa nwoma oh so man kopa kwankyira ano namo a obekwa akofa nwoma na ba afi bank bosia na ade kro afi na esa ba beka omo koji akwankyira ano de ofosu eno anu akofa aba no amafo ra bank akese mu ejibesen akese ebi di code buy kofa niam ba ade na okwa akofa aba no kura no ebi anya nu na ninhira wo mu enso okwa akofa di aba abaye no soka na efrije no anu ho kɔ no apolice atata no wantimi antana fie se wo adwumadie bi a opese wudi ni Christmas mu ablabebu sodi for some say sika na makwa akwaje free bank no edie na me fanton because sa dance die we die ye mpa ye no muda maami anu otontoma wo edum no watre watontoma boka ma soja fo na police fo nyina edi nachi no oba menhia ne ka se jantoma ne ton na kwa kwaton bidie ne waton bidie e dia to cars say we transport owner okay because waton bidie na to cars ni ye adwuma ma no eso no tie dum hanom e ton ntoma e boka etisika na okwa akwaje no esibronye wo ba bedi dwan bebusa ade kura wo ton a ebeboa esika ne dwa kura wo didi a ede mfaso ebebrew emfa wo pe enkofa niam bi ebeye wo ka eniama na wo ton na wakofa begu honum na ye nto no breku benhia hembo be odi for someone on child obeye a enkodru eberu abronyam na afiri ho no wetima akofa foforo aba ebia na adwuma bi na wo mu wo hia promotion enkroma befa wase nyina nya promotion san ho na so de oda ho obabi a wo na police officer bi a oba honom last 2 months no enne promotion list e baaye no ni di ne ka ho bi watra adwuma no bro be 15 years promotion bi e be bia na afa no ko ozof ye ma no fa number no na frodi for somewhere ene ni enkasa sie
na on chira de aircraft ene kwan a betima fa so aba manhia ahemboboa no na be hia no na so ohaw ne amane na ato so no efiri so nko number ne 0246 66 71 17 0246 66 71 0504 588 454 0504 588 454 0578 40 55 19 0578 40 55 19 e kumasi manhia ahemboboa no ehon odi for somewhat tenasi free edadwada ekopememenda na asemde wo mu ne se odi for somewhat onya asole eye kansa nko a o ba ne se wo hwe wa mu asole yakọ enti osun bia wo mu bia no wotim beje wa kwankyere enu ti ne ye fe na akwankyere eja etu de bra beje akwankyere no o beje akwankyere ni bia asafu bia wo mbia osun bia wo mbia no fa kone kwadi ye wo mu eye promotion na ohia eye spiritual marriage a lady bia da bia make what ya sorry dem kura na spirit ne ehia na okay oba manhia no enne watimi anya awale akwatara America abruchimemu enti entrance ma o how amane bi enchechirwa kopim se wo be ka se unya anopumasible anopumasible ni kumase manhia ahemboboa no ejaba family house okay ho ene jakokko no ankasa aso ni mu akwankyera emuda ho pa omunazamwa jakokko na so Oforisuo ma yentun krakese ma ya maame ba ko adwoso besiase na no na me yareda ho no se ye bekasa ye no ofre me ama obusam se bebia okono de abrewa na mom de emoso manhia me kire no maame ya wo ma mienu obaba ko bema ba ko na bema no ena e ba pani na we me kama na si se ya maame no mo de nkola ba wiase ya omo ye omo business papa bi edumre bi a ya omunya daje mo ma ebeboa maame ni baba no woni made pa no we school baby wodi na application be ko bia no na refuse no nti maame ne yese opeso ba be hu akwanche papa emom no obusa handkerchief no na maame handkerchief no de se wa na otoko inshanka rade se na anu ame yare na me wo fia me mei maame na frame ya na number na menim ti dako na me yese no number ya frame a che me fresh e maame no ezi ne ba no application de koto adwuma kesi bi me pese me body ezi ne ba no ya fa no amefia ye de pese kan nyane sampa ye kan ye ke obi ko ba bi amwa no nti amana ba mabu me pese me kan se nyen no wo ye sa de wa ma bronsa manyam ye bese se obi biara odi nkola ba wiase ye maame no omunyi o ma ho adaje ye bese muntu na mo akire ha ya tifo sama wacha manhia edume bi anya adaje kakra e wo ma ho ene wankasa wudwade ya wudi ho Oforisuo bonsam nye obi wo hon mo asabe ne baba ako yade siniso anase adambo siniso ame edina koto aso fie maame na gya na adwuma asa akotra na ho okoye kura sofo no akwade na boduam no kura no wo hu ne da ene na yekanfo odi for some mama sa kwankyere ade bi wa maka cho se eya kwankyere na ba bi akotra kyeye ene be ma sabe ohu ato anokwasem ade bi wa ya kwankyere ketewa bi etikodi for some maame ya owa akwantu maame wumi sabe mpedras maame nya adwuma pe na ho tutu ne sasa braba adwuma ne free ne sa pe na no hwan den ade a bronzam pe ne se wo koso no hwe wosan eno so ne ne o mu bo nsa ho na ni nyina so ya kwankyere papa ojaba free na busu afie ho wodo udru manhia ti se de yaka na de bia yeka ne mo de ane ye pisu ne se obi wo ho a ya na de bia na fe kura ne wo tie Asem Mpe Nipa enu ti na de bia ye boso se obi bebu se na odi for some kwa fa no wo ti ne ye kire se oba manhia ye ka manhia ofiri kono ho efiri nkokọ no mo ba mesi entwan mesi adum si ye friend say oforu krom
udu wa do so peka taxi so me come and share udu a traffic light na say filling station wa number near the two job modern fa udu ya brewa ne bebia wote no nko akura bia wontimi ntwura udu man share so podi for someone ti do be call fa ko etonku nwa no otomfom babu abrucho nya dwuma nye ono nko akwa dwuma ne apam no ofo mi so bi ta America sise sika fira ne de akoma no omudoso enso obi so akwana ne kyene ya oye japade obrekuro kra ene akokọ kra ense etitu anamo ne ko di for samo na wo kwa akwanche papa me se handkerchief white wa magibi wo wa tobra na bese ko di for samo na wo kwa na fa kudu no yen fa number ne sound to dwa okay fa number ne to dwa eh number ne 0246 66 71 0246 66 71 0504 588 454 0504 588 454 0578 40 5519 Oforisuo ebi awde no eye cabin atoso eye promise and film eye nbiase bi na de atoso yale kodan da bi na abetoso court asem ana say sunsumu awale akwantu nsem bi o how bia atoso no eye menhia hembobo ano bra be she odi for Samuel na on prove awurade nyankopon tumi na on fan chirewo na fede how ne amane no osutimi di adanse nbi Oforisuo begie di say obi afile num krase akina solid dem bompa ya woni adanse da onhu se ye fra bibi nyame tumi oko di for Samuel how be di adanse so Oforisuo ye sorry na ye kira chief oni ahefo okay Esther owakropon opemi awurade nchira no ene nkwanpa oboye okay ya no di for Samuel Prayer Council Center na ekotwetwe nko no manhia hemboboa no Ejaba Family House orofo yenko eho na jakoko no aso yenko na ade bi ada ne konu ada yesu bia no yenko na odi for Samuel ompaja emfa evrie so ya abraho semme obi ase mu aye ba yi ya abraho sem said papa yi okan etesade a na eyintwanto so na wa mo bi akwa danaja anan ho dia na anu akwa yedem Mr. Red so aba be yiri wa hane o Mr. Red so aba enti dia pan di fo ye kan etesade a na kwai bi so no akoye ntwanto so na ama posifo so abeche wo mo a na no so akoye asem foforo katachi memo akwa aba ya eja bibia boko ya me adu bibia boko said ye esi ye no yenti bie okay saada no na Saturday enti Saturday na nwumre na me ne bro Osei akọ adwuma ye dey aba enti na nwumre no na machine sense e wo me dem because na incense no o share ye dey more times no incense no me share aya me de pam ntuntum ne okay o mosquito kwe no any incense no what the pam tontom me pam ntuntum ayo en tontom pa ibi na mosquito kwe ne wudwa so ndio unhye dem nimbi on ana wili ku wo mo ntentem sounds of come bad spirit pama we no incense no bad spirit what she be paying bebre o share the pam there one ebu a wo hye ewo ne dem a no mo wi short as said by we ni sent na wonte okay and two no kwai ba ko petu sent ni bi won so spirit ni bebre show incense according to ko book ayima so won fresh sent da bonsam spirit na bonsam spirit no spirit bi no mo pesa incense no sent no na okay we so Hindu fo nyina shi incense de bompa ye sanity I say she nye spirit bi enya bad spirit bi anepe so ta na ebu ho na mom tontom de minjia bi da o ba bia so no ne mosquito kwe no and the minjia bo ba bia te bi aniwa yi aba no
short as here either so be shish incense or them one it be no we sir bon some power incense no the scent no a buru we are so scent no so wanted say o se no them so ya bro na say onu we na beto ase papa no ma me ofie kura no monte incense scent no ngwa na obete jo if you were bandi or so no de is or the pam tontom and them ne ya adwen na yi no obia wo de pam tontom so bo kwa ntoma no de eja ebi so kwa na mosquito kwa no share katache was it there exactly ya na we no katache wo ho and ne kwa so kali yentie we no ya adwen anti me she incense no we na ade chen no ade chen no Ghana na me da ho no ma na me ne Mr. Red nso ya da ne bo ho nti me da ho no ma na me yere me te se o ka se incense ya hye kwa hwe wo na obewu nti like odi sa nkomo no anya me de because enura me na me hye incense no na o taashe incense o taashe me taashe ba anya more times nya da bia na me hye incense no krasi bi wani dem nti anu de okay no ma nti odi sa nkomo no na hu se na incense na me hye na ndra no nti na unwa ya de di papa ne de Mr. Tijani de di sa nkomo no ana me minim more time no otai fake course otimi de phone tar na so no di amamfa tem ni ade anu de otai o fio nti me na me de me kugina animo nti na me de me mo animo me gina ho no ma ana no be de epie nti me sanso ye de eko inside nti later on no me de me call store no na me catch me ma me say ni na Mr. Ready here aka so me wan so kwa no medin kan craft frame ma so here aka actually no na Mr. Ready say o shi incense no wuo na bewu anase obekun wa say incense no o ka se hye ne kwa wuo na bewu asem o kan no o ka se hye ne kwa wuo na bewu asem o kan no Ready bia no wani na kire se kwa bi so no na ebi a wo de free senti ana se bibi foforo ono pe na ono na adwene no sa na wo dwene ko ya na me hunu se incense more times the palm bad spirit me hunu se bia ono so bad spirit bi nti o hunu se me hye no bia ne spirit ni emfa nti no di san komo no na Ready se mo abono eyampa mbono mo fa mo sanka no na me onum no kurani mabona anase me ne process e de ensaka na o panyini cheme mitima akona ni maka chere so ya pa chew e bia fe bone che na de ne anye de anye ni atem didi ko so o sure atem didi ko so obi e didi ne yonko atem o didi matem didi na tem what dim fie say mo 32 years what 32 pa cho ai tu susu se Mr. Red so ba be say obetima wo bia be 40 something and 50 bisa o be che sa na me kura me wo say o didi na tempa and back and forth di matem no me dini binti o say o so didi na tembia na that na mini ho that time na oni ho na me wo inside oh me atama epono tutu mbae kwa me na mini abonte me wo dem ma me yaduan be kire ne baaye no ana we if you rebe anyway me no be che me obaye na wa meto no say o the police na bade no wa meto ne dia me ne nanantu wo so wo che me sha nan o de me call police station wo say yemi nu so ni atu aworo I don't so minimum wo hwe enipa me ne no wa be dia na che say wo de say atim ne die nu samobu no na uni ho na mini ho me ya kire kwa me pie no ono ni fie ho ono wo nurse house ono wa pie na ono ne ya kire bu akwa me ni fie ho kura pani na posifo no omuchi ubia na omuchi me pa sure that be o man chi me bi because it drew anumre bia be 4:30 to 5 no me call me ma me no wo ebu akwa kwa na nam so no ho hunti more times me call no wa na me na ide me na be fie na yampa se ekwan na mo oni Mr. Red famu no o lock gate no me lock gate me lock the other side no sa lock inside one so there can so me mani ura fio me
Anentina maningura. Because me frame mame na mame ka kire ne say mame ka kire me say e mane nya awa say edan we dey usima ne mba ndi sa ne ba betena wonom na say won ne yesi dia so e dey wotu ndi mo ka kire me na me ka kire me mame no we bu akwa no am ne ti DKCC ano na mame no DKC no nzo osan so e dey ma ne ya awe me me mame nso e dey di nkomo mame no wabruche ne e dey di nkomo nti obaye no ne o catch Mr. Red say see na maame ne dey eka na maame ne say ada no sima ne mba nti so abetinam anasasa ne ba betina onam nasa woni ne ye he dia ene o ma 2 weeks sepatu nti me 2 weeks ne ye dey eso ye no eso sa Sunday no eso sa Sunday no na me ye dey me catch ne say ene na me maame 2 weeks na o share woni ye dey aso nti ye dey 2 nti me ka sa achero no wosre esane kwase o na faako a otutu mo no Mr. Red was afo ni bi o key ni bi ba na den time na ni key ni ni side na key no I think say na sheni gate na ni wo corridor ni side no o se dan na tutu mo no wa anya de o se wa anya de manya de wanya de oje tumsa efiri se ye wo okaso obi tu fie na peso tu na ye wo ho akwan wo se na so ye den se wontu a ye wo adwumaku a wo mo na sa adwumadi no mo hweso red control empokura na kaza kam ko red control officially no obetre fie se anyi ni sika kura no a na mo man letter na kodi yi ni nyoma isanse ontumi ka se ontu kire se eda no kura ontu aka what mase ajomatiase iti mo amfa mo sanka no amfa men sanka no obi enu wa atemdie no obi a modua wo mu obi a mbodua wo mu tabida okay Mr. Red Wufia na fa ko aye kwa akohwe no ye se eyampa se de mrantie yi eka se Mr. Red ekofa post 4 by wa abro mo anfom sa anka no a se bia ku se bia nyado ye dwumade we ne pempensi pen ba bia no koreda eho na empempen ye de to ye konye kopemi zo drink ni bi emfampa ye num efri se 5G meza no so ewudwa so a edi ahimpa na medical ka che wiasema nyina se ship where the Bible national ban no sa ship no na dimizu ene 5G meza eba ye aponto nya bedi to ni nyina na ye mizu ni 5G meza ni bia ebebo papa 21st can the clinic of the moment 21st can see me cancer said sciatica no we dey be drew so na etu asem so sisi e fa asem na kokoma makusu na ase entim ya de sciatica no ye pa 21st clinic na agya abasobodi ewum e wo bibimem ha kwasi broni kurum so agya abasobodi a o tu ya de ase wo se ya de bibre bia de fruit nwa no kosu na ase no brei na wontu ase emfa maw na nsen ye ko Europe sabre ye wo South Africa to no enso koso pa 15 branches and e Ghana member na Kumasi akwa ehwa overseas a woni Alpha Radio no ene ba ho sa na wo bo ase cancer quarters called junction Domi market e won kran sunwane nkran attachment 21st clinic kozimini 0540311311 0540311311 na ya de bia abawiase a ni din de fe ne pass eyikuku efifi to a wotrase abuil one transit ya bui eno so wawie we yimfana mabone amankoda to din koko no yi papa na nipa bibire bia da didi ko widiem no ka hunu se koko no ebi wo so edu papa ba ye di tu koko no ase 3 bar center na de sedro we ebae 3 ko capsules koko master orofo enko tobi watin nyemfa entu koko na ase kolina ka badani heba misi heba apidank okwa ubenya biato 0546107107 0546107107 orofo Sompa chade na duro biemu na Sompa chade na duro Osei no na se okruni ni wotrene nsem na se ye tuantumu a yechi sa na asantemu ma no ebekam orofo mfie mienu a ye Sompa chede Kumase Monteso abogafo ene Sompa dofo omo anyi ya amaw yetumi enya anwoma edumiri cheye ema empo
ye ni nkwadanya kai koto ye nsa didi e wo stadium eye fe orofo entuma no ode ba ye beje ne dia mama kurafo akato medeja so emo no so ne bag mu uta de bawo ye nim de utumi ye na okumase montre so tin tomatoes no ya na mo de akese ne bia keka ne paste no eno so ebeboa eye anwa mutumi de ba efrise Brunya Brenko day ebedidi orofo yenko na yenkoye sanfoi emmoa wopunu bi emmoa tutubia no ebebie na ede amount se eyesika from so dia momu number no eye 0598 559802 0598 559802 eno eye momu number ne die beba Tarawan Media and a Blazer Foster or a foreign for be a meboa sound kodawi a beboa papa express group was so to seminar from Medano so kusuan de so koyejuma a express group or a for Canada and upper so US UK Australia and him from Germany and Asa France Italy okoti tomatoes atiapo ni bi eyisika na akopedia ba orofo suku sembiano yemfa nkoda express group na empo onfa yenko kwasi broni krom orofo wono de no libilibi or credibility pan din wo soro ewo akwantu semmu kumasi akratema islego ntakwade sunyane tamale obehu express group ewo ho bibia ni so eka ho orofo 0249000448 0249000448 express group na efrewo liberty conference no ased rubi mu wodofo se enkonua dawso otamfo abonsam no oni wudi na nwonwono na orofo awie bremu mahni yedubuache yakopon ache na dom ache de enu nti no ye kwohemfa e Jubilee Park dodo no a na edi adanse ewom se yakopon ayoma koma so ade no mabusa de ma wo mo na sa liberty conference we no anobe nam ifri se ye de anointing oil ene wine no ene koye akwankyere na yede alpam ezusumbone ne yi nkonua no ede afrie so orofo enyi hu famfrim efri se anobe hye ebe nampa 26 October obi anim se Jubilee Park na dwumade we ekoso anopa no nsia kontem ne nya baby pa efa etnase orofo George Ajay ebeba de odunwumto ababa betai dwumade we se echi minister SK Frimpong sa na minister Kwame Jedu omunyina na edenyom to betonto kropo twedi ampon no magegere tata ntodofo liberty conference we enyi hu emfamfrim o say come and be blessed, oh glory hallelujah na your man ne yedubuache liberty conference na ye to yensa ede afro dodo no a na edi adanse na Nyankopon aboa wo mu ewo sa akwa ne so dank natural healthcare complex wo fra pachi number 2 ho ena dank udini djuma wodofo yenko dank ho na yemfa yade nyina enkonko da no enem san yade wotenete enyojo yade stroke kura de ne wo de fa dank afichira ene obebutu no gallery kura wo manfo dodo no a ene fra ahutofie adentia efiri se wona wode yade akodan dank nyina no otu ase deku ede emma womo eyi womo efiri sa yade nim wodofo yenko pachi number 2 on City Life Hybrid School no ene ben ho yenkoi na afi yenkotu yade no ase emfa emma dank be yadwuma wo china enu ntino fa number no na china watumi akwo na wakotu yade no ase 0244 017556 0244017556 and 0266593330 yanko danka so ye na nyoma enkonkai emfa ema OCP fertilizer no bedwa so orofo OCP fertilizer no omanfo dodo no na etu aguso na nanoma kuafo afra se odi OCP fertilizer ye adwuma no wo kire se wonno ban no so do so emom timiti na bribra ekoye sikasem ko a wodofo mamenka nkyerɛ se tomato se nyadoa ana patra na wo ya wodofo okwa na wakyirikyiri babia okoto fertilizer no ekwan abefa so ande besoso ase no ombekire pa se ya bro ana se atoko ne de keka ho no a na odua wodofo ombekire wakwan no amanyoma konkan ma OCP fertilizer bibimem hade fertilizer bia ni ha OCP fertilizer na mekamfo na mede ama 0345909437 0345909437 ana 0345909433 OCP fertilizer na mekamfo na mede ama odofo yenkoi na yenkope OCP fertilizer no
extra kwa ebeboa pa imi pro services efrawo na imi pro se men kan kire sel se wo be so obi bia adwuma wo adwuma ne bi dada no odofo atadwe wate dene opese obi wo adwuma ne ma wo na adwuma na wo be bia ma no 7 days visit ano ye kono ewo China na saa visit no ye kwa kusua nyoma pi se de be ya adwuma no mu ebetre na tre so a edisikasem na ebeba na anije so aba adwuma nim odofo se men kan kire sel se wo return ticket wo visa sem airport transfer any hotel wo beda and duane a wo bedi nyina no any meeting wo kan nyina no no sika pudu bi a ojewo na sika wo jewo no eno ti na meka kiro se number no na efre imi pro services so wo adwuma na pese adwuma emu bi a omukọ na makodwendwene mo wo China na nyoma akonkai pa odofo number no imi pro phone number no 0244 92 45 73 0244 92 45 73 and 0503 719515 0503 719515 imi pro services and accept men control and enyumrin obo heba and medical research center odofo yenkone kotu yade asem obo se men control se wono de kotofoforo wo ba ye nche ne so no ensenkyere ne nko na wo ye yade bai na de ko obo heba and medical research center untumi to ase emfa ma odofo wo mfidie pa nyenuro pa so de wo bi wono na de odin heba betesa ba dwa so enem sa yade ne to ase sa na ebebo ma osisi no so emu aye dene pa prekese powder immune booster dro mojawi anemia dro omo enesan ede bai adoato adumanu one so fama me dokro no na edi ehwe ni modofo yenko obo heba medical research center na yemfa yade enkoda omo na omo yedu papa emfa into asil 0257 472506 0257 472506 yenko obo ho na nyoma enkonkai emfa man krede yekwa akwanim yenim ten medical doctors fidie we no krasem kwa na yeka enu ntino na Mr. Red way Mr. Red Mr. Red okay Mr. Red o class wo kogunsu aba enu ti yenko na enkuti Mr. Red so enu mu asem papa ma honya hakakra ma ye de bre na ye adwuma ben ho kakra Penipa bibia bokode Emrantie ne boldin ebia na o ma ba achia no na ye frɛ wo sɛ yankasa Bidende Tijani Ishak okay Ishak red na so do ekokɔ no ntina o mo frɛ red wo ono yiri na tifie ho ana amba me yiri de woni hobi okay na me mami nsa papa no wadi mfie sɛ ipa cho mo 53 yeah wanyini ho fe enkodai di asem bedaye na yeyenchia ya so nti asem dwumadi we yenhye sufa wo so to mo ba na wo se ato yansa ede frɛ wo papa asem enkodai yi kan anu yi ene sei anu yi nyina ne sei opanyin kase me damo ase ni akonya amade amame sabi me ba betene fie on enye metumi ana me de betene fie o me se me kura nkwala na me pe da na ede na hai ana mbaye na me beto ma me kuma ana okache me se edale di wo bi ne mo mfa ma me hai na akromfo ye de ha no to fie o abra woni be me bi ha nti sa na che dia me metra na me hwe o ma no na mre no so na se ni sister ba o be ja me kwan na mako ampena pa me fa me ma sister bi so o efie ni mo opposite te wa na me pie sister no so na me dan sister no se ka me peda yo mi nua ba me ni se na ma me na ye de fie na je se kwa bi so no wa amfada na hawo hawo ha de wamfa na o se tremu free ana se sa tremu yo chema ho okay dia se wase me ntinemu na me hwe fie no na kromfo ha be bebu ni funani esesa ni phone so ne ni oma enti me hwe fie no so nya den e ma wo mu na me no do ho na ho so fufu fie na fu emre bi so na so o kwa na o ja o kwai na me so aka na sa dia mate ana me bo ma me bi amane na me se bibi kura betimi ade abebe akiri na mbo sister bi amane no so ampa nkrofo akromfo ha ti se ma me na ma kwan dia bra betena ni be be bia o mantem ha watra ho mfie sei matra ho mfie nsia 6 years 6 years 6 years yentio enunchi ana ma me ye den
me catch sister no no catch sister bra betene se wo se emre no so no mo ba betu na so beja kwan dia bra betena ne hwe ha man yampeni apa pani no ne ho ana yes an hyehye no me ne sa o ma me kuma no yo Ghana no ye friend say ye friend adua brago okay nje won ma na me betena efi ho no ba wo cheche me bia me nyo be kura no be ka se fie nefu mi ame huni ya to fenso o ayi den afa ho na aka ba bia ye ntoye yampeni apa me start ye ho dwuma me ne me ma bia me dodo na ma sese wona na ma me ma no ma ko tuogu ni ade nyina na me bo spray na me yese yi tu wantena ho ama ho atu se die ho nyina aye kama awa otimi wo setue na aye kama enti ye no echi no ana me ne nyina aye de me ne nyina wo otimi ko bia bi no gya me nko efie ho na me hwehwe ho no so yi enti oba na me se nka no kre na ono so e good mame because na me se ne ma me ye ni fie ni tema na ne ye de ni ni je me ho ama me ne try eko echi tie no echi no ana me kwhia abranche ya wati wi your friend say what say kwame me kwhia no som ejapa na me okesi bi ho ewo ejapa me kokwa ase bi no no so di case bi ba ho nti nkomodi de ma na o che me se o pe bebi atena na ne fiewura ha no ne fiewura na bebi a wo che no ne fiewura na tu na wonya bebi kura mfa ne tiri ne dey ento o pedan na so o pedan they are fine if you na me chimo no panyi mi tim no mo panyi na tu aye wol man wo tu ama dan bi da wanchi me chiro fi amo aba na makobo mi fiewura ama ne so de be mo ahayo so be den wo ba na mo go ahead they are fine because ni penu nipa ana penu pa me ba na be bo ma me na amane nti be bo ma me na amane no so yo ma chi ne mom won de osole a ma chi tembia no ko no store nti da ku me wa ma bo me ho ba be ko adwuma no pa na me nya ko me hwe na de se me kura ma nche ne number no so te se me ni no Thursday a me di ko hu na ne se ye nyina ko hia wono nti me wo frɛ me no se ye mea na me so hu an wo se kwa me na me no ka da me ho asɛm no nti me ba wo fa hin na me se me wo bu akwa di case wo si a fanisi ampani apa obesi ana oba me ho na che se ni tintin ni tietie mu no ose kwa mu na ade ne ba fie ho no kra na me no so ntina oba fie ho ba te se die nyame na me de no ba ho wakasa bebre no ni fiura ne ba no aye ba ko na che se die bi no mu die enye free biem papa eyampa wanyini umfie konkai minim untimi twantro na mempengu okwa asode we ba je me frenya me yekremoni okay mozami fo kra de mo mpe basabasa akanani enkwada ise oso mo abu ampa enokro mo abu me enkwada ise asema wo kana de ato so na nyampa so mobo opani sabe menya kwada se me no tifi nyina wa yeni ase no ma sorry kan se me kofa police for ayi abechewo abra wonya me hwe wa amome eye den na koka credit so obi a bebi a meda won me say here na meda a wo dan wo hobi me sum dan wo bi anopa me simi ni o mawi na me ko dware na me hyesing rich any pants no timi koka credit so me say wo ma me fie no se be ya mbeja me kwan ne de ani onsu ni kwan ya de mbede wo de mbefa so anopa no lock na aya anopa bese na enu ho no lock no police for nyina me ko tena police station satan mpacho satan police for hwehwe abatuo mo edi ntwro ne ade no timi ye case no kra no wo ma mo hwere ma no asen no wo kra ne ma me sika 20 cedis police ni ba ko ne sika 20 cedis say wasam ne me mobonti gito dia ne bi opani metena wonu fra no pa no ama no kokobon ne be se 6:30 ansa no mo hwe abato no so nyina wie ye ti si ade na case kusa no ka chem se me ba enko ba bia nya abotre na wo de netna se yama wonu awa no na akobọ pa ne ade ade ne nya abotre netna se ko prince police for be dey ebeba nya ko so wo mu ade wo mabre me wa ha red nkodai omse o mambo opani ka se me so o mabome e prepare me ama ma dia call hospital ama doctor ahwe me confirm me na no wa ha na ma beti so red nkodai omse o mambo o mabome opani ka se me ka se o mumu me ana me boa ahana so mo kan o share no ba jo se ahana mo kan o share no your tv no so sha ha
aha ana wo no honom ka wo hye baby am ka me hye no service na wo baby am beti to he no ame na me kotodwe no ball ayinu no ene wo na ano sei no ene ma ho ni twae omumienu na bo wene na wo me ko biege echi na ko wura inside wo bo ana wo me na me di ka betwa ansa na wo beto me so me top from wie na ansa wo beto me so ansa na wo pie kolo do ho bae e be ka wo no ka kire se ene ye pewo ye nyawo ene obehu de besi wo hanom ye nko anto ano a na tete nyame nto omienu no ene to hye me so wo fom ho omienu na to hye me red na papa yi so se osu obewu o hye ni incense o so de pam tontom obenyiga se me ka bibi sa na me boa wo chiwe nyame se yanka no kro wonu wi fie ho wonu wi everyday bia wonu wi fie ho na me no obi na edi nkomo me no obi na edi nkomo enti edi nkomo no ade achi yen no edi nkomo ne mpo wi o ade achi anopa makodware me be ko adwuma ana o hia me no se wo asema na enu na wo kan ana me se kwabra asema na me kan wo se me me shimi wi na me ye ma ade no ana o hye wo de mo na wo kasa na me se enti also onu aso o shini wi me ship me yi incense me shi incense ana ba be ka kire me say identity say me shi incense wo kasa wonu ma na dwo no na me say enti wo shi wa de incense enti ma me nkasa ana unti ba me nyako wo say ada incense no sent no mpe ho me pe o yare asoma mpacha da bi me da nyo no asem na America obi opanyika say obi a wo ni da mu de na sebe me nya kwala na wo ye wa de na me kofu ma no kotum sa de sebe ya tete me ya nya me se obi ye na ade na minimum ho hwe na me kwa kasa se minye bida o me ma me de bo fom prenu minye bida me di me nkomo ana wonso wo ye wa ade na ye den na me ba wo dem ho ana ade che me gusa se kwabra ye den na wo hwi wi wo hwi incense efra ani ade me mu se obi da anti ya na wi o ni wi sent no minimum wi sent pa ko ni kase tina na o de fra incense no se de mu sika na ha na pepepe sa no ye no crazy yen fichire nya na bidua mango no e ho pada na watatana no so se me boa wonka ono ti ono e ho pada na watatana anu wi no okay yenkon homa ne so maame a ode da na mamrantie tina mu no so gina homa ne so asem wo maame me mo akwaba ya eja papa oba pa bibia bokọ de me ba so nyame ado me ye pa no mu so dia kani maame ena asemi wo ho abebom kakra sanse ona ade dan no ma ready na ready so akwakofa na damfo bae na sesi no de ready kakra kire se abrantie no ya ye ne ho yi wotena eno de anobeden maame ensem ye si ye so yo batampai wodo na si so de na onim fa ho so no money papa kakre na ja me tu ya kapa se siya yo rade no eti o ni ji se fie na fie eti na se akaya me nko oba no na papa bi de ba so o dan am so ya be me go na kan no be nta em eti ni ji sa wo ni ba se so oba so o be ni fie dia rade o be ko o so wa ke and if you make a claim one man, or buy now to us, and or then buy or buy now, Mr. Black. I'm not the other kind of if you mean fee. What could you have done this other day? I'm quiet, and I'm in fact, two and today. I was so boy near good. But what you were saying more than Yama. Okay, I say. One blind then, or no so time as I said, the minister be any fear, or not so was so happy. And I think I had to hope. The more I was say, men and custom, the more was a bunny, men and custom, and parents and the no one would be any custom and put boys to them, or by the day if you had sick. No one said when you knew your fun. The Bianca, the Bianca. Oh, Joya, was it too by the Bible? The old Dan Mustina. One year again, one should sit down with you, one year meeting, or may order a mega show, they don't know what way you do. There is not even more than Papa now than a idea. Miss O'Brien was not the new young and over there, already did a ton of account. If you need to go no blah. We now much a dining field, being one of my little colors. And I make a claim, may buy or two or buy, which was to buy. You all made up plan and a butterfly, Miss I read the and to come with your answer, Ketchua.
If that's only young, we come home, one plan say, or a red in the economic council, and have to share that. So maybe the dinner, so I'm sure I'm not just one day. I got some good work. I don't want to amend my money, you do still see them and never do season. And this is financial family say. But so they were catching some move down to the field, and I can't afford to move to the field 2 or more. Now that the mother for the other time, and by one and the one sister, or by me, maybe you can work around and look at them, or class to make at you. You go by so make a fun now. You know, be a bit easy, so what kind of my you know, this is all the young fear. Nanka will funny there. The end of I want to know what I was saying. Was one of the children of the first year. So, Manu, I said, let the hospital process. I'm not sure what's saying. I don't say one more, what you have been here. If you didn't come on Spanish coming up, I don't change to a certain moment to the point. I don't want any friends to the actual police station. I don't know blah. Next time, when I'm going to do something, I make them what is another woman, or tell a woman, like one particularly decision. So, I think this is every day, 2 days, 2 weeks, so on 2 years, because we're talking about the alternative international want to. Now, what they came for, something with police station, and I'm telling them the document control because I don't get which one is on 2 force of the truth. I want to do a my hair and the coin. It's not a letter. Okay. Na mami akoba ne sa no eduru baabi a nka bone ba ko nipa bia ye de kan papa bia wo ye no ka yemfa enche no kakra red obetena fi o se wa ye adwuma so kakra wo ana wo se won na etu ho ewura nyina ase oba ni baby I side one. And baby I was any side only limit to Sahon. Cow the Sahon is there the letter baby I was on the kind of I want to tell you more and I'm going to push you. So I want to see about to like I was already see you. Bonnie, it's still like a sometimes it's still please a John what I can't walk with the other book. I was going on I don't know if you're going to start any fee, and also if I don't mean to know, you start it's red control for dates near the bay. Then I try to go now. Okay. Now, red say, one in a year, she say, bit me a verbal, pay the all kind of name me, say, or metina hona crom for hamu. Into ometna ho hwe ho na eduru baabi na mu peso okra mu beja ne kwai mo ama ne lete mu akwanko gya bi a mo de e ka ne ho ama na kwa na dem de ka to beja ne kwai me ka ne say onu o ta the doctor to ma na to ba ni na so okay e de o na de na mu e ti le be ye fi a o ba ko e no to wa se no be to na me ni na nya ni se so kwa me ja ne kwai ala che sense ni na ka ne se ne da Ashishe bia nkoso sa. Eba so bia nkoso na to bi sa no. So kwa ka so security. Ana mi bi sa ni security na wa ya no man ti na mi ti ala ka. Ebe 2 months ni ba de ka so o ti ala kwa ni bi so ni ka mi ni na de ko so ho. Da, ni na ya shi na mi to bi shi hada na mo ka mi ko hada ya mo di. Ni na ya shi bia. Okay, mame enwere bedase no chechire mu. Bedase. Red. Ya mame wona de dai ma wo. O sen hihye bia nkoso sa. Enje de ko so. Na se na wo dan bibi sa dia. Ade because me ba be kromisika, ana opanyi me ba be ha dai. Sabe mama se, mama de do pra se ka do pra de free egu akwa de ba baby am fire ni na de enya me pank me nya bi because me kura nkwala de me nko ka se me ko do pra ne china nko no be ko di betri se wotumi na me me maye mobo kura misika ana me de ba se mama me pedai na o se ko enwumre sabra ansa me sabra enwumre no eska ne kura me se bia mba be pedai na o se da bi woni be me bia wo na akronfo hawo papa me ntwam kontompo da menim so na o se da no wo de be mama me mehwe so na akronfo hawo a na so we se be mehwe da no so a edi be bi me na we se me ye
na me hwe fie o ma wa na me no do fie o ne ada na me sisi ho no a e de na e wose me ye na ma me so ye dai e de be betena ho no ne se bia me pe atena prafra sesi a ose entesa e koban sa de na be mi momu de nya me se yanka no kre me ni bibia me ka enti na asem na ba be du mo ni mo no because they say me de me ka no ma kan wie ana de ono so be kan kan wie ze me huna na mo amenye dai me ntuo because me so me miska me de ye dai me de kwa ha dai ana asem no ko police station a abedu mo ni mo a enti me no me ehihye de me ni hie bi na so say anya no kra sabi say asem na metimi aka opanyin kase okay asem wo asem papa anuti empempi no ya na ma asem ba ko ne se one dasani edilia fagun krataso pe de ready kan de me mami kan se tsadia one dasani edilia fagun krataso first stamp nsiso ebeduru baby no obetumi adana yemti o ana ekọ benyina no tuo na yetumi nyina no ekọ papa no ejina sa wose na wate wono so de okofa no ba ya de mekofa no ba no na wose so na ma sister no etumi ene ebusuafo no nyina etumi na nka omun ka bi nshem ko sister me na atena me nka so ahebone openga se nipa ye wade a ka ya wonya ye nso no me mfa nto no so okay omuna samu no so ene etumi for sure bema already of so yan chat for ni ahwefo a mutie nyina asam na mse nra ye pempen so a kudu baby na mpanifo se ye de ashotie ne ye de ani fem ene de ye ni fem so ne ye de ashotie otifo ntie sa asem pa macha mo amu ntie sa asem wo yi nyire ni pasa no mo yi se e fre bibi yi otra ekwan bi so no eya enna mo bi so na nipa no kudi hu adanse e kuriase ese nipa no onu momo oye se bi fie ni no obeya bontusuni na obeye efie ni a ya na eya ekwan bi so ovoso ye di ka ebe ka kire ye nwa be men eye maami bei me de so ho de okọ wa kire ni mo next time menye sa mistake ni bi unfa dan bi ama obi eye o maami fie de amra na de hye won sem se watum abran no magu dem no o de mra hye won sem next time menye sa de ni bi pa chopi emra bebre wanda foso de ka cho foso de tosu mienu maame ko ready wo kakra ready anka se kwan bi so no be the blame be man blame am de be man say charge boy on us side on se nam no so na brand e be trefe kire no e be ye say o wa brand e so tumi ta brand mistake bi a brand be ye ke be ye oni mienu ntem wasam no di mika ko bo maame na mane maame ne ka asem bi o so na odi a brand e be na nka me se menye no tio na nka me se menye no ana so e ni papa of us do maybe one more leaders e o mo wa adwumam se wo ye ohene se wo ye manager se do maybe na se dipa ba akokọ no ne de bia o mo asam won asam ko a se o nya leader bia o ye intelligent pa otimi work out se fo asam ko atesa ba ma de bia akọbọ ye charge o won sen mo of us do maybe na upiepe se ha o no kwa no ebi su kwa nanya sa asam na wo de ba wo upie ya pe ha ni shoot achia o de charge na eba no ya koju wa ne dai wa bo mane ama fe de ni ho ya hi ade a red ye no abrati on de ni ba fie be di ni ho adanse na maami so ni mo bedroom bi no na branti yi e ho akwa na hi e wo kwan bi so no mo kapa yeso wasetan wa wotan wa kire enye na ene ya no tan se wuti o mo nkomodie mu a no mo ye fine pa because nam red so no ba fie ho bedroom bi na sakwa bibi se red no ebusa we bibi a onfa ma no na kwa se red so no ni adwuma bi aye enro ne nkomodie mu no edu ba bi no na okwa adwuma kura na nka maami ka asem bi a kira brante na wo red wo twitwaje na according to statement say ene mane ntra na me kura okwa adwuma na me ne ko tese mu mienu no akwa na nsin ntekuma na mote be kodu ba bi a red ni nya yi bi se
the abrantie be so okobo charge ade esese ga umienu ntamu asem na otu no fo no seminam do ba ade o de menye na ready nyesa na okobo maame na okobo ne charge kire maame se de be ya ye be move abrantie free ho wuti asema maame ne ka maame ne se o ready o be ka je se won tu free na won na ode ne ba e na maame no so kire se no me ntu no because na me se menye no wona obedi ne ho adanse wanya bentintima ya wie munyina maba me de antimi tu na yedai ente fro na koye tan ebitasi ye nya bi ato ye pen ye ne ne nkrofo bi asan ye ne mo sabin prejuasa bra later ye be ya bonte suni e mo be ye fie nipa e wo ho e ya ready yaudie woni mu yaudie pa wo ready mu e wo abrante side because they say no be ya bonte suni no wo ya be fie nipa maame se fie nya ne dia ready wo so ba na okuta usika sese wo ka sem bi se uni sika de ko sika na wen o da toto aduane adi ana se wo hen fa sese se ready ka so ne maame ne ko terms bi amesre no terms bi anku idrume bi won manipa wo pe ba bi ada na sebu ko nya sa situation na ya na seven pe okra no wo da nyame ase ye ready menya ba bi de metiato maame ye ne ka se wanya bone akwa bi so ma na bi tisa edan nya ne dan na so maame situation wo se bra betra me ncha na me kra no seven preduasa me kwa ma ye oba ena so sebu obi anim nipa bebra sisi fi onu sate so mo da so dan because one here obi akokun na maame gie wo de fel so na gie wa gie na wa ko fa ofufuro ba ye se ono ma na hwe next time no wo be wo de we abesi ni nipa ye dai adele na plenty abetra fi ho 1 2 no akwabo amane 1 2 no akwabo amane na maame nyu se ene otan hunu bi na bi a de tan akwa ente na mempa mo no wantra ho na akwa ye otan sisi na we ni ade bi a wa wutie wa wo hwe yen ye fa hwe bibi firim abrantie nso ready na do ba fi ho akwa bi so no set sa wonso kwa bi so honso antwa yie nipa bi tisa me metuma kase metuma di ho adanse ofosu ye di nipa bi ko ba bi nyuma mu ni ade ama ko wie se ne ye ne koye tamfo ama no be ye ya mu amote sanso e very kaise mu nya sa no ma no na ka e ba ya e kwa e ba yi ka mu mienu nya mu dom ho a ka mu ko maame ne ho na mu nyina mate ase abrante ono e maame ba die ofri ba bi na ba ye wo ba ye nso no seven prejuasa e won se me wo fi ono no na kwata ba ko achi wono de ono kura de wo frim wi ya incense ni ade ya kan eh na se ono se wotimi ka se incense wo de pam tonton bia ye mfa incense pam tonton ya de she me na me ka che de she wi ya incense ya de she ye mfa mpa ya ye sua de wa ye mfa pam tonton ja de o ke kan so and then the private ye na sam o kura de mfa nto ba bi eto fosuo ye ka shere de say si ye ka no kra de betima kan se bia maame no a wodo betra fie ho no e na akoba ni say se asem na police station no wo bo me wo sum me e na obeto me so ni ade nyina eye yaudie bi se wo yem saade a e na me so nsa beto manum kata cho be ma wo se wo ne me kon onu obi kontokwa ne se ntokwa ne nkwa wie a to bo ne bia na nsa koto nanum enu nti bibia timasi ama se no red no wono so di ko police station mo kam ya we se te so sante so o kam ya no se wanya me a me so manya wa but at the end of the day ni fa no kwenya okay ready next time no onya very careful charge no we jina wa ma o mu tie yan wo wudo enam so na do bi ko ba bi a BBC a susu ko bo charge no hwe a ho ba ko yan eto fosu me de sia okay maame ne de ya yire bebre nya ye o ma anya times bia se obema ready bibia won bibia ma se mama bibi se bia okọ na wanya odan na se bia maame no ne be kasa se bibia ne naka times bia nkom se beta na mama o se bibia sani okay abrotia ofoso be ma medase na makachre a man mo biti tru na ofoso be ma omunya be ma bi na se ehwo kosi ma wo ma no mo so na bra be sra me na bra me boy no ye fine pa
oye good pa o need the obedi baby abeda club ma baby ada no omfa we say nya futu sem because enam say ya so ayonko fo say ya also wanya baby atra utie ready nkomodie mu a maame na afa ho anka se wo dey rent no watene mu so many years and ono so ko hu obi ne sika semo se den okoka wo one of the stations so ko share no when e bra be hu mi fiewura obeye sa nso de amount enti mo bro no ya ne dose dodo e na akwa wie ni seye enti senka brebra man ka amane ye ma okọ your friend say that station one na wakwa ya na ade na nko hwe so ye e na nka wa anya ti se bia so na wakwa te se abo akoto akofa yonko an na wa anya ti o ba bia obetimi di ni tiato ana so obenya ba bi di ni tiato na ofo so be man ka we se no nyina amenti no ye fa nya futuo ye set mistake bi e be no ablabom bia no ye nya suehunu bi e di free monte no ofo so asem na aba na abrante no no so your friend is saying a number ready so man kwotena afie wono so no onso no wa adwuma ye ena onpam no say afie ru aba sole a odinachi on na ekwa adwuma ready nso titiru ntenu nti no so kopa afie ru a enso chelse o ma me so man ntan no so okọ your friend is saying adwuma medidi na chi akwa ye labor na say bia makoso a your friend say block to bia na mota ni bi na matimi anya bibi e de ama me manadi eti say no if you aba ni be shame no o pam but if you aba no so nyamfa so the free enipa no say be dey akwa akwesi ananta twene wo be dey do atimi aye aga se ye pam abra se yo so onyo ne ho aba mfa so de ama if you aba ena ye say baby ye sa wo hye no e ho na if you aba nso so akwaye say ba se etwusum mienu a wa twusu if you aba baby so a ka wa fa na nkwa nka we se no mu nyina ani ho eti me ka kire ready say yes said there war part the anya no wanya ne pa kwan paso no what is abo akore de obuta engosu anya ode aso ubebu na mu afo ahwe kire obaye okwasea ni nyina ne se yemfa enibre enso baabi a eni kwan se yeso koto de enibre so baabi a onso obu na pre nya sa asemu abenti no me de ni ko police station ye de na ekwa court akwa fine e de said ya himfie ka to me sam wo no what the never court and the court yan nyina enim some of the courts wo mun kan okola wo ho enti bia wasam na wokokan na ebe gina so amene ba ka hu se enya no kra sam na wo so de ko ho a asem bia da obedi na owiase bia na hu sunsu aso ho ene na Yaw Osei bia asam aba wanya ba bi di wuti anasa wonsa ewura de aye ba wo hu ye ba se ekofa ye do mutuma na me nya sa na asam na tete na me se me so me dome wa na se me bodu ase ade we wo se ma ya me se me nya na se wo de I said the to me na be di wonsem to be ma process for agrepo me akwa momon grepo me nkwai search ono so obibi obetimi aye e ma ya nya ne ma bi sesie ya da chi be ko fansu so bone de abreye enti se ma me no na bia ye ne be ko fo so be ma ready be ka kire se bia ne ma me ne nkasa ko ma no ka kire se onya okwan teku anasa sempo ya de sra kwan so emble bia ne ho e ma ho kwan se change na this okopeja e bia 1 million 2 million anasa 3 million bi se bia fa ye friends akwankwaja ade bia na se bibi sa akọ all this years na watena fie wo nyina no okasa bia o check anasa obubu ne ma bi mu ama wa hwe no so ntimi ntwia enti ya na maame na se empo ma ba bi tena all these years once na okran mi dim se be 6 years anasa over kran no obetena ho aburo do for so be ma ya ne maame ne nkasa na ye behu de be ya na se bibi kakra bi ne ye besra na ma ne de agya ready kwan a na won fansi sa ne ne ma fanya ahyentuade ansisa ne ne ma no fan firi ho ba se efiero aba no so ya me de so ka se ye ntuni pasa se wo ko ba bi na se ye tuni pa ye ma time enya so fiti ye 2 weeks fa to free fie wa na se ye nya bibi sent next time ye so bibi free me da se ma me fama no se ya se okay there she is uncle ya already nyango ponchiro bi otie na onhia afanu sa nipa baasan ya omde asem babeda Asem Mpe Nipa men start free fiura ne ba ne ho na mabu ne ba ka kire ne se edan se beta fracture etese onipa etu kwan a ofa bag di pie no a anka bia obi akurum edan abu me firi go so ugo mi kurum go so a no mi ni abusia fie kura nya 4 fise me yede hye
Di se na mabe kumase na me ho abechim na ama mbaabi da men treat me senia anya busua bi na nipa firim efiri se bi anya adwuma ni abrabo a me pese me dan me ho se be ya mabusua obi da ache be ka medie ni a anka fie de menya baabi ada anya aduane adi ama me ho atom ko yise me fra chiasefo asase so nanso akontu na ya na de sa na ma weba o ya be ma afi no asi so ya wotu obi afirim ne nya ne dia na emom ne ma me dia idi adanse se ono anya nsi bi echina akontu betimi de wako ise odi abrante ya chi amoye dan ho adwuman unim se mutimi kopie baabi na baabi ambeda ho odene na so ukoso ye obi fie na wono okoni se ya obafia de na baba kan kira wofo de to mi de bia yemfa na se nyina ebechini wa abrabom na ye ne obi ani ne ye se de se fata na kina bi no yenso yekutom sa afoforo nso ene yen adi ne ye yeto enokone a na mababa kan kira damfo a enam ni nua so na ye kire ne baabi so o metena no se anka mu nyina betima kam ho abomrante musori amawo fufuo terms fie ne nyam mu bia dia nanke yesere yedidi ebi ni ho a aketira bo ye beye dai anka mbetena ho ache we maami enya ne pese wo tumu enso na sumdua mo pese mo je tokuni nti na ama na kofa we aba na sebe me wo baabi na bra bedan me ne nyina ye ntena ho a jame kwan a wo sa me ho sei entwayi ekwan fa so ne on papa di na entwayi but ono so na nya ne open no papa yin so ka ho ise mema de anke ni problem yeti baabi anke nyina yeti ekobase me boni ma boyi osufie nya wo dia me hu se me se boyi me wo fufu aboyi dia den asa wo de me baaye no wasa aye ne se asa me benya kora nka mafiri ha enti ivu beba betena ni tirim enti papa yi ana ade ne fapem nyina afiri no ono odi kan betena fie ho no ise wo ko kan wasemu wankodo wampam ne nkomo ni to obi asum no se bra na besie ha dise nipa na anhye ono ane dia na se wonso akofu obi aba na abegina nipa ne konsa so obo wakora wo na ye wo de ndi no we se wo na ade ne ba sa ne ma ya na ya ha adwene tese wo tukun akoduru ama no ne na wakotena obi ngen na wa otimi se onye ne bone opie ko a waprapra kama na no no mukasa kura se otimi ko nsu wa o kan emafie wura den na ni beba abegine ho because bi otifia du nko nsu ma no ndi so obi ye ma no beba bepe na se ma chen wo kora odi kan ho no eye wi ase isi se me wo mfie na menye mo hwe na ba ko be ko nsu ama me asome na ba ko nso me ofiri se mani je be ko akwadin tu unu se sa ne ma na ba so no se oni an nka afa na damfo na waye nu yakuma okwa okura timi se bi dware kwasi ye de ye nwo fufu we kan we wo na mo komanim na ko ba said want to complain at the time beba into a tiny na nyese we na ayo boni bia o udi kan create by complain me life me simba people we asem o ka kire me no eda so dam tirim so nipa bia adwuma mu adamfofa mu obeye ne bone ontimi approach ade a waye kwaku e me time fa esa nchemu enye biem so straight forward no complain ma panyina ada na no ombe uye ndi osu nim say ye fat ma me nti na mote ho ndi se okọ complain pa hi na odi gya no ene na ye better so ka chenze mi ntimi ne ntina bio ndi aka me ho me oyam funso me brasil straight mi ya me nkai obaka se bia wo mtimi ni mtimi mekọ ndi ye besere se ye wo baabi sa ye nhye sa na ye ma ne nso ne ntimi nkonko ye nim asetinam ebiem memfo mo ho ahi nka ne ye nim o ka se odi afra o si sika kura me de ko ha dan me ni bi enti se wawo me ye firi kwana no dia ene ye wabo me ne yanji sika bi nam dia kwa ya ma time frɛ no amane hawo ne yanji sika bi ne yemfa nkonko ye bibi ewiase enye obi ana ba bi ofiri ehojo sa da bia meka se obi ye sofo ba obi ye komfo ba obi ni fie won komda ba de niema ye di dua fie ne de ma no na edi wo machi ndi so no obi didi no wan treat ni ye na ofa ne se me den che no me so che no me de ye no a echina ebi ono kra de won go ka hwe obetu atan ba bi di ba na ne di na chia fight e de atia wo a ogotu anamo etesa ne asie no yenka sa asi ne ennim no yenka sa ennim ma wo you na ma wo yes nya wo yes wo bobra be ko akwanim menka sa etesa na ntesa me de ya bebu kasa na atu fo se sa ade ni nim a emfa ngochi obi kon opia me mapira ehun komo ho obo me mapira ne nkomo ni ye different
nti so obi apia mo apira no wo bro me ne de se ko police station kura ye wo bibi se first attempt man sheda pia wo firi wo na wakopira eno yetim ka treat kuruma ne nko wa heda abo me de uni rise obi ti ofi a wo bo no nti be ma na asem no nya asem ni wi a wo ye ho bibi obeka se me pia no me gitum na emu wo se ma bo na me mo no de a akoya asem foforo na sika ketewa bi a oje na nso sa do ha foforo aba ndi e be stress ye nko sa antotoye no na asumdie mra na se maame no so tie e be stress so obibi ye no be ma papa na kakra no mfa ntena se na se asu ni be firi ho na mfa prepare na chi no wonko a fine oni bibi ye nso a kekere ho wure se sa woni ma firi se wo kan se ba bia ate na woni ba bia wote na wo chini pedan ena obi ma ba bi tena the same na wa sole se chini pedan a ensesa hwe enti hwimfi wa brabo so na mu nyina mo nkonko monim na nhira nyanya media. Okay, eduru babia asem no dia bade na said the panel members ya kan make mon kompe sanse eduru baje wa tremape because mi nwunu mu a ebi befo sanse the already ye nyina no yaw kode omo amono sa akwa du post station red mesre se enye sika bia na edie hwene yi asem no fa free post station ho ababua wate ifa free ho nya hwe na nyankopon ne di kwase asem de ma no na bio Osei kwame ubehwe abrabo yie ade bi na fene yi wotena no emeli petimi hwere ne nkwa etimi manipa yade abrante bi wasante mampon na wanya ne kra chiko no we mesi ni won kran ne master ko charge adwuma no ena ofa chiri ko charge te so office wona na yi chief no ni madwuma ojina scarf wo soro ofiri to fom wanya hodin biu kusi se mfie miensa odi firim cause a master no nti saade no menye bibiem efi wura bade ono no asemo nka ho ono ojina ne baby ena de agure de keka na yo no one personal life ti eno no boba mu enye yi na mesre me maame no a wo ha no Mosi a friend say Adwa Brago na masre de wa bruchire ni say ayasem namba de ya ne mpanifo tenase ni sisi asem no ebe yie se ka men ko Oforisuo Aboagye nko ade a se wonye ready so be sisi fi no na so ama Osei kwame baby atena on fa bone nchema red esuntena hobi sentesa no so ma red suntena fi ho dia ene so tu Osei kwame so firi fi ho e de ni beba ompo munti no mti na sopam if we say na Osei kwame so red no and baby oda apono ono so na kofa obaye intisi already kodia omo Osei kwame so nko santesa so dia mesre no omiesi nkonwa na ye ni odonkombo no omuntimi ntene fi ho omo ye mema asem de ana ne kanye den ya obi na aba ye ne sa ebeboa nti producers madawro ma echina mo ye ne ma me ni nkombo monyi ya mfiri ni mu na omuntena so dream ye ka asem na ebe yie ye ko computer so dwede emrasisia
nefa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo srem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia basobo o magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa womu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a womu gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha baby a womu ho 0540 311 311 0540-311-311. There's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Hey, Sewa, me who watch you. Me na no me bisa cry so kwa brochu. Kwaku, afeina me beko. Me nkrata krani. Hey, eni me ma connection man for den kofo sika adwane ne wanya oteli di musa no. Oh, Express Group adarumenti. Akwentu aye for. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do beko mind me to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say aye to anase visiting so a Express Group do beko Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo amopese motu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, anase South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafule Roundabout Accra and so Omo Carnation First Light, Tama Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From Omo Macho for ISO 055-555-0067 and 0249-000448. Ghana no free. Burukutu ginger no free. The man Canada da yenyimuno. Yanyemedru yesuedru neza shansa. The man in the burukutu ginger yes dazi dur in the kekedru neza she. Inti hun and nyimizia na nano wode she durin san. Ono na yeza ye burukutu ginger factory foforo no. Sesia burukutu ginger obogodu nyina na mabe from free in a computer sim. Why burukutu ginger ogu sashim jajaba. Burukutu ginger nyene wo chrome. Edu drinking bar wa. Bisema wo mo burukutu ginger 750 ml kor. Awu no no wanchemfa. Oye burukutu ginger cheers. Into wo so na way from the bottle. Ana yi sashe kor na fa posoto ano. Burukutu ginger. It a fee hide clear for the pocket or for the handbag inside. Burukutu ginger. Very means you. Nom nyansem enton ma obi a wonya mfie dunwotwe ana oba wa fafro saa adwadie nkratoi FDA hwem agye atum se eye. Okay. The oba na nya atenase eya asem wo. Eya asem ready so kasa wo soro. Ya mono. Ma me mo akwa aba. Kasa den. Ya frɛ wo sei Adubia Princess. Adubia Princess free in a baye. Bacho me free nkranza dotoba. Nkranza dotoba. Bacho. Ma me wo how ne say ya wo de beda Sompa Asem Mpe Nipa se enko moa. Bacho masem nyina nsa me papa na ebu me kwasia ntina me de ebeda am. Wo papa ye friend say? Bacho me papa ye friend na Nasuma. Na Nasuma. Bacho. Obu kwasia say. Bacho masem nyina ne se me ma mini ho na me so ma wo mienu mia ma mini ho watu kwai bacho waka baby oh kafra na mia na me hwe me ma nti me ba panyin so ne papa ka baby oh nti mia na me hwe ma de nti me tu kwai tata na kuweti abaso bi ti me tu kwai me de mi bibia bla me papa no enam se me ma bibia sesei me sika me kwa betua me ka ono na me de me sika man esende no ti me bae wanka hwe asa metete wo saa wanka hwe wantumi anya konta na sa wankyere me se bia piwe kura no odi to me ho osusu se sika wo de Sunday be diu papa ho no sika boten be sei. Okay. First one na 90 million. Ne me de be.
ti me betena o sa na I say de me de beto pa de kra na e de mame oh mame no an kan bibi foforo ye de ka de beka beto aduane adi kra enti akwa akire dodo enti me fra me na foforo no mo san boa me de mo me san je 20 million wo me papa no ho na me de source na me san koe eno me call taboo eno Saudi side na me koe eno so sa ono na me san de ble no nti me ba mame me ba no so na me san first one to me anyen konta mawo Oko second one na ne won saka krakora. Second one no so sike kodi no ye say. Okay, I know so ya 110. Princess unim bibi. Wa asem men kama wo chena wate. Bre no ebekata nyoma bebre so. Ebebo ahwirihwiri emwa kra because wa control mprinu. Usika bedu papa ho. According to producers your matwa adia to manim no. Eni kwa so papa de say di wo. Enti nyame ya adoma ye ni komo yie china cause mate se producers se friend wo yie chiri on person obeka de wo importe set sa na de odi adi wo no de a e wo so juice ka free ni ho na de kobo bra no de wo so de ahwe memma nti eno de kura manka ho hwe ne mom kua adwuma me san de me ho be hye ma eno wasanye sisi bi wo mu eno nti kura titru na ma me baaye akwantu de ende oso de ahwe me manti man kasa wo eno ho o se papa ne friend say na asuma mpacha yem fan krama na asuma e wo tachima kranza dot bre dot ba kuro o mem yem fan kran koma na asuma dot ba say your friend of phone na onfa anyesa wo kina no enwuma bi obete no emfa papa pepe yema matese yesi da bi odware kotena court no di asem esu ni asem ho oh man so 20 oh yo yesu yene ne betwen yene ne betwen kwai ode wa fa so no yene ne betwen kwa ku ye fa asem wo nshi friji nyame ya admo kina yo bi kapa yo ababa we ya na baby o keka ko ise wo tutu kwan ya me kura me susu ni sa se sa kure wati tutu kwan ko baby sa na se be papa wo aba obrewi na opese o de akran obeto ma area no fo su awe wa hye ne ma enti wa su sa enti ne bra ya ye kwa ye ntwen ma papa ya aka na no enna na yi ne wawu na se be mpredua sa obaji akran hye bra to adaka o ba ko ni no ma wo ye no ofo su mo bi kan na o se fanche fridge ma ye fanche fridge okay Apostle Dr. Megashi say obetu yade na se dia mafri se duru no na Apostle Dr. Megashi ne record no kire se ye wo no na haban no ehye ni nsem ti e ka haban nuro pa ni sunsumu asempa dia Apostle Dr. Megashi was yade bayi yade a wontumi nsa yejimi ene taba dia ka nyina na obetumi asawdofo yenko Apostle Dr. Megashi oni emfa yade enko da no ntu ase emfa ema kumase wo old police station house o makuru and Apostle Dr. Megashi wo 0547 044307 0547 044307 yenko Apostle Dr. Megashi azigbilgbo sonkalu kagoka dahome beni na togbe abai keke ufiri na togbe abai keke ba Ghana hanu acheu enye se nene wo ba waboa Ghana fo ye papa orofo yenko togbe wate ukodada no ne wa mande nyina no togbe abai keke betumi atu ase ama wo de abai durunku a na etu yade ase ne wo ha bia no a hawo no togbe abai keke fijase akwantempo no so Bomfa Hospital Junction se ho na obesie jema no nkoda no ba befa wo na wo ha bia koka che togbe abai keke 0244484747 0244484747 togbe abai keke Lawson beverages men control say or the Lawson local Mr. Babyaso sa enna or the Lawson heba Mr. no so Babyaso the man capsules the man bitters yintwitwa bi yemu bobi aponto ne abedi to no nyina no the man bitters enna beko ade age wo ayiyo no nyina the man bitters abruchire for kura kire say the man bitters no enso to e wo abruchire ne tot ne board ne pa yinkope bi na yemfa bi ngu ye pa
abum na yente so emfa so 0242133577 0242133577 Lossy beverages NSM and Kacho sa okware so the nation's anchor ababa wana se no ye fashion free nia time na na say mo no nyame pe china no na say ye bie so na yetimi akoakoye ni watu kwai emprenu ni papa agi sikari nyina ewo ne wo nkomonim je o say head at the trench asase a wo do so wakoton ama ne banche na buru nyina ya se no ayasem aberotia for so be ma baby a wote ye ba kakra nso woni fie papa ne fie no papa nso metutu ne ba no no gina sase ensem na ewo mu na ya obibisa se ntimi ankasa mesi ni mpon wa me fi ne be ma no ba ye no obetimi awome aba abeye mi sensem dodo na wom to for so be ma papa ne nyankasa ya bra ababa wa no so nsem dodo na na wa kire ne waso ama me ro ahopenti no ye mfansi ase no made asa ye manenda nya sai so ne kora be dos nyambo wo kina de ho bia no ye timi ama na kasa ne ye hu ne pomesi bremedas okay enunti ye mfa baba wa na asem no she fridge mu dia red name ranti asemi na ye kon homa so na ye ne ahwefo ne yetiefo so akobobo 0551931931 0551931931 0548931931 hello what's up hello yeah imamo de juma dase don't care commerce official taxi that I give about. Me am in so bri konfo no chene start to nisu o ye bre no tie nko yanim. I know I can't gas of in a studio. I'm going to say. Just okay. It's a simple. I bet that mama nyama yeah you are feel more. If you are not got organ and the one which is there for something can organ and don't people there. Let it I don't know Johnson anybody. And you know, if you have father, I see now. I'm going to touch you. The master of the Musatana. So to the okay, Sakra, na me conclude no se komfa boninche na ECC free say you betumi akama na ye. Hello. Oforisuo bembe. Yey. Ofonabia okodia. Kama pa. Lumba omlasamwa na yele obia oye omo ho odin te sa akwaban no ye do ba de na se we SK Bolas na me ene e wa de nyam de wodu ogwase coffee kum e da no pe because if Oforisuo adia was I agwaze the kind man ni uchi I want ne we avoid say we gonna call amene sana on the last now already na saga de poco hasio na urefio na what fio uta wakaja de la de no yentia wata be no yentia yo uye o de tibela na de ba na no tamfo o ga ga red ko pa dan buni yo e no se ko ko fio no ata ko ne na sa kiye asa ne o red any iron tarka it was a fight now we had a boy no I don't know go the answer was to be wow I'm for them far the money part I'm going to go we SK plus okay hello baby afre udi wadawro ma one so kakra me ta cho nienti o katachi ye no so mazo no no la tu kla ta ma a gini pap asuma ta de ni wa a ta chi de ni anase de mo bi ni atana en ni wa no waka ni wa ma po ko na la la ye ni de ni wa ni chi ko ni kan waka okay hello baby afre udin o ka safre yenti o panipa bo sheba we dey mo ni e mata mo ye na we dey as no commander Oforisuo
because the past say wedding is because of wedding like one best your the boy over the who be ready you automatically na the or any but say wedding is say Gaiba comes to decision na so because na sound the one na mu kisi na mu na mantara say okay hello hello baby afre udi hello baby afre udi oh you're ready hello okay ya hwani for friend na enfensi ya bako okay hello oh really enso to a network no fie wura no de nye ne ye beka de wonye nkyere no na mmom oyuom nyina firi wa ebeboa yes asusu a o mi sinkonwa mema ye no mkasa ente se ma mbetwa so na bibia ye kama abrewatia Ofoso be ma me fancha kese nkoma commander one me ankasa me bozom friend o mo friend kan drum wo eye atifi atoye mantem wo ampotem ho mo kwa akohwe Ghana Boundary Commission for ne sebe ya hye so ene ma hodo ya ekoso ho a enye no behwe na watu asenti commander. I salute you this evening on my bosom friend. I love you guys so much. Erade nkoso ankam ho na onkramo emfa emayen. Na wo ha wa bane a Asem Mpe Nipa dwumadefo ne yesi e wo ho e de ma wonti no bomoden a na efa wani kiremu okumase Swami chef filling station no ye ne no ene chef fence wo ye benrom hotel na say obefra ye me 0243 585878 0243 585878 and now 0552 095593 0552 095593 ememi no bia ofra onsa ebeka yen yen for happy birthday ma omna samwa bema ono ankasa ne bema ano eba akwada ye nyamfinhie nsia enne eye wawoda ana wakane na ato so no ne din no Princess Asamoah Afre ne mane na ye de ne to ne fre no Afre ya ne din ya na wote din de Juliet o Canada okay anti no ene mi nuanom ne papa no nyina ne maame nuanom nyina na kambom e din birthday amano na party ni beko so da bay party ni beko so weekend party day today na we weekend na maso Ode le to abranse wa da manfana Afre ya manfana to abranse na cheso ebe maame ekwan bi so pani ne to sa no o ka asem anya asem keto nyankopon shan mame erade nkoso ensha princess wodi princess no erade mansu so papa enfri mo emeto wa brabo so erade fafra dum kwa dum mo nyansa nimde ne hunu mo esiase erade ma wo akokodro wa brabo mo sebe ya wana mo tutu onyina mu no bibia betimi akoye di amarade nya wo han ene wo kanea mo mesum nu de biara da na de etwato no ma nkwatenti ahoden ene apomuden ewom o ma ho emra faso sa be sebe ya won so abusu ya nyina ntitiri no mo asamo abema ebe ye sika ne yetimi ya dey ahwe wiye pepiza papa pepiza obeba na ahwe de hwene na no a so yi ma miss Kasini hey ya for happy birthday ma Mr and Mrs Sian Ababio wonom say wo mo de birthday we ma nana kwabena entry nana kwabena entry we efri Mr and Mrs Sian Ababio mo sinyamepa ena wosre edi ama wone eye wawoda rade fa sada de we se so na wama enipa emuso e wa abrabo mo enfama na bibia so entimi enkoye enfama ntino happy birthday to you nana kwabena entwe rade enkoso a enye okese no wama abrabo so enipa emuso enfa emma omuso omodo papa ye ofoso bema yemfa ensi ase wo ye dodo na frɛ no chief driver ahojo sokoban na owo
Nana Kwabena entry dodo na afro chief driver ahojo sokoban efri wankase wabusuafo ene o maame no papa mu nyina se omodo papa yofo so bema yenkoda yenkanche yadofo nyina se da o mase. Okay, yefa happy belated birthday nkoma majwa. Nwan dey say Bushen and no na miniha no no twa ne ho TV so na ne wa ya na na se rempempa wo mo beboa ye ma menua Deborah na yi no yetimi kata na chikura wa santini ntin no ye beda ase ene benua kwakupuku enso e wo 2+2 amanfo yade pa esre nyame enhira do mo hwede ye bia nyame enhye wo mo anamu Osei Aboagye me ne mapamfo sene na nyame yadoma wo chena ye besan aba